Ia, fia fo ia whaatalo whamau wholo whātu sa mo i lau mai moanga le reivanga o le fiafi. A po fo ne asua le tua so fo lau le lo fo i o le tua. Ia, e le matinei ai le soifua ma le ola. I le aso ma le aso. Ia, awa fo i le tātou wa tau mawhainga le rei soifua ngai le tu mau. Ai wha malu manu peo na a awalofa, e wha awa o pea. O lo na alofa tau muli muli, o lo na alofa aputi puti, o lo na alofa e whaavavau e leli liu. Fifira tau au na le fui vanga o le fiafi ia o te o folofa, ma o whaata alofa, whaafeiloa ai whaatu lima. Whaamalo atu. Tau te ia e le lei vanga o le fiafi, i le asolusu ma le toru le dei, a solua o le masina o Aperila. Loa whilua se fulu ma le wha, ua whaasifo foi ma whaatau muava lo tātou whaafolau le nei masina. O tātou tūlata i toe vaiaso, o le nei foi masina. Sauri nei foi la ia le whaafei loa i le masina lona lima o le nei tūsanga. Ia e sau foi me maniona le lei e le ngatai lea e manatua ai le whaamanatua o aso whatau o tina o le lalolangi. Ai o le focus lava ia ma le manatu o tū o le lei aso. E pe ia i whaato whaala inga o launga, whaafale upulunga le au tūla toa ma le au fueloloa. Ai whamai e ui i tae ao, ma tae ao, ma tae ao. Ai o le tae ao sili. O le tae ao le nei. O le ale tae ao le nei, o le aso le nei. Ua whai e le atua tātou te oli, ma tātou fia fia i ai. Wai le asi se koe fia whaasa bilima. Ioi, e tūlanga o ngā luenga mamana le atua. E le eise se toe wha mamali aso wha penei awa o le atua. Ua ia si la fia mea uma, mai ai le amatanga, o le so, ma tae ao e o le whaavavau, ake sila fia le mere i tupu. O tātou na o na tau mate lima e pe o le tala i whaiva o pausisi, e mate lima wha mea taita i le ala tu lou le whaafonga le tunu, o kā kounga o i kau makenga. A o le tua, e nā te sila fia le leia, lo tātou lumana i malo tātou tae ao. Mea lea, ai ai la se aso e whaamapu e ai, le whaafitai sili i le tua. O le aso ringei. Whaafitai ai o mawhai o na o tauto e sila mai. E a o nofo atu ma o fia atu e tautua o e Samoa le atu pele le loto ma le nganga. O fea le tafa o le nei ke lope. O fea lava o lo e maua mai ai lo u leo po o le taimi lava le nei pe te maua muli se taimi fato a e ma le ifuane ai tae au. Ia po o se taimi o le wai ese ma lava taimi maso. Ma le whaitau i tū lama minuti o le soifuanga. Ia, a o le alofa leo le dua u mafua ai ono tau sila mai. Ia o le au o maua le malosi e toi tautu ai Samoa. O le lofa fo i leo le dua e uia ina o le va ai atu mai loa atu o e ile tino. A wala va. Fai numera ia ta te va ai atu ai o tangata i lungo le nei porkalame le Facebook ma le YouTube live. Ia, ai mai se fo i o le tau reaction ia tau love o tau like. Ioe, ia ma le share no le proklame. E tau mai ai foi. O lo vai lotu sai le tua so tātou manuia. Ia o tau ona le nei asiata, le fo se e mai lungo pe au manga nunga ea. E tau wala tu de televise fa sala lau. Ia, ma le tau longo a le Blue TV. Ma le tātou proklame o le tau ta ia e le tau le fa. O afiafi te itasi se i vanga na aile aso lulu. A o le aso ngafua, aso lua, aso tofi, aso furaile, o aso fa ai longaina po aso atofa ia, o le tātou porokalame, o le tauta iae, aso lulu manatua, o le sports talanoa. Ia matamali i fo ia, tole a foa, ane te lea ai alupotea, o le kamaikiki fale alupo. E o le ngai yafu, o le fale lima. O le tapau o le ala taua. Ia, o tamaiti fo i whaatu mua, Ioi, ia awa foi ia asi mapatu fio foi ia le matua ia to faiono. Ioi, ia me se foi le la ta io tama pu manoni amanu, ma le do foi tu ainga ia fuata. A ora kamba io kama kau mangava salafai. Ia ra kata foi le fio ga ia o mua to vaenga. Ioi, me le fio anga au le leile o samatau. Ia itu mua. Le so la tae au. Le so la ngā mo ka kou le sports talanoa.
O le tā o le whā I New Zealand malungo I la tau olo mafuta mai I whaongaina le social media ma le tātou YouTube channel ma le Facebook live. Ma le aunanga le Blue TV. Ai o le tā o le valu I le taimia Samoa. I lungo le tautua ma le aunanga a le Channel 8 le NUS TV Channel 8. Aune ngalo fo mo tātou lava I Samoa. Ia e te fiu fo I ke mawai le aka. I poka ukama. Ioi. E te whaiwhai fo I e ita. Ia e mawai le malam angai tūra ngon talonga. A o le leila wawhia fi o te fia. O te whawheloa I ma whaatalo whatu. I lo tau pa ia malo o tau mamalu. Samoa le atunu tofi. Ia o sa mau whai ngā le a vea o oe o le vaisu ala. Oe fo I o le au mamala. O le fuela vilavi. E le ia se poko e le isi whaafia polo fesa. E ia ma se si na te toe hautalai na be na te toe suia se iota. O mea u maua ta otoa. A o se alo. Po umona ta oto pai lango e ou tua amani o matua. Wa lango mau mai tia sa. Ia na lato fatu ina le wha vai. O si o tato watunu o sa moa le ngata o le anganu. Wha ale malo. Ai fatu tu ilunga maamo amo tu ilunga. Ia le whaatala le lenga. Atalo wha folo fatu. Whio i le tala lei. Au whainga ruega te tofia le tua. Ta lofa lava. Whaavitai I le tua I le tau fatu a inga tausi. Le tau ngā luenga pa ia. O le tau ngā luenga I le whaingo fie. E mo mia le toa. O le loto e ngalue ma. Tau tua le ngā luenga le tua. I o tau whaiva. Whio I le tala le lei whaavitai te le lava. Io. I whai au le geikai. E whai la te tala le tatou whaatalofa le rivanga o le fiafi. Ia, o aso ia e kesi la fia mo uloa ngō fie ale mo le au. Tasi ia tangata e peye e mo o wha lupe o ele nau mati matua. E kalo si a ia ai kauange se ka whao ngā se kamaikai. A se awhawhine. Ai ka umai ua whiwa I ma se au hau. Fea toi fo I lau tala. Ia. O le winga o lau tala e whai atu. O aso ia. E peye ia kakia ia tūlanga o ngā luenga. Whai a o ngā o lo ia o mea umwhipenga o umanga kukalanga wai fo isi tato proklame. A o aola. E peye o le laua lunga leo mea uma. E peye o le laua lunga. Ai mai se la ka mai e peye se e suru wha a. Kama foi faz fus pa povi lo que ele foi e te longo fia ila ai mai se la e kalesia le fakasama le metis e maka ukia ko inga ai se mawala e kanga ka ringu fa pe o so se finga la u fio I male o kai o lunga lai mo vai ka ele te mi o tanga mea tu lo fa fonga le tu pe inga ke le nga olo ke le ai kala le O inga ke le nga makua pulumu va zero a koa e sasar ka nga mea le sia ala o isila e nga e tala noa mo ma fa amu ia ya so se finga pe fa ka le ke ro fa ko so se finga le fa maka me so se finga ve se ngoe a matai fa tai tai e pi e o loar ka nga mea ma fa e ka amu ia so se finga la ko amu ia fo io E uia ore ele o iropo de mea e mo I feo inga po me fo ngo fo male wa. Ore anu le wa fa amu ia le ko se la nga fa amu ia Yesu le monga. Ai ka me fa amu ia la vanga ia. Me a ro le fa amu ia e amu ia fa pe o se finga o longa ki nga Miriam e amu ia fo Miriam ia ma. Wanu ua tala no e tangata ta me nei. Le future o luo. Ua makua I lo ke ai le au ka mea. Le lumanga I mangu ia se finga. Ua mantua I kongi aku yo ia se papa la ko inga me voila le esere olo eser kaka o loa eser kaka kongi ia le nguki vai mama fo I ka o ka.
Fato ai loa ua mamau e sere me ua karangoa inga ua sasa ku nga sasa i makama i lima ile au sasa ka nga me. E ka ia mu ia woi. Ana ua mantua pala kingi ni manisasanga. Mafua maisia. Or kalangoa inga or kenga o se finga maronga rumanga ua fewa i malea wa. Iyo. A o la fo i ele ua fa o mai marua ma piula ma tula ka pena. Taimi nai mo ai se i kau ngu ula ua fa ipoipo. O i ka fiolai. Wo va ai wa mana tofu si matonu isa paikia. O ile lau muar me kisi. We sirianga. Iyo era matonu ue. Pena u faiatu. Ai mara malamba i tala angole. Kali si me kisi. Ana mua talia e matou. Lono winga. Tulo e o ki fasa sa o a ia. Makangi u fia ngai maleaka kulo fafo. Iyo langa e kasi valu lua valu. O aku inga ia misio ngale. Ia ai ele Italia ina ele i faafele kali inga. Ai na faapine faa maua i lava. Le lotu po le nofuanga i Wesiliana. Era ngai la inga pipese a e malama makala ngoa e makua aku Wesilianga ia Wesili. Iyo ia ai pe o le toi o ngale nga o i konga koe fo i mailola. Ia le na o toi lo malingo fo ngale lo konga. Tulo. Ia ai ka kia la ia le side la leo le tonu ai se ko foi mai ke o misi au le au o va ai la fa ipoiponga o va ai fa ipoiponga la ase au ai fa ipoipo mas kenga ma ko ngu se paikia so le ka fiolai e ese le o aku a o pasi e la uma ko ale aunga e la uma ai ke va ai le feo ai le au luma se o matou pitonu e ke va ai pie e fa maki ki vai le Iyo. Wa foi langa lesu e ya mare meanga e fa maki ki vai a ore u mi or kosinga o ala faula toia. Iyo ore valinga o lo nguku o sawa i oso mo zo i manka mai fa va pusi. A de fai isi kaili. Ka o kai. Fa tu la tava ai e nga a o le lulanga la ko o io wa. Ka fiola e ka fifi. Ma tautia a o le polonga yo ai ngai fe. E te agree la utala lea? E te agree le lea la utala. Fa ko le polonga. A o a inga o le unga li i le unga le la kamakenge. E pei ua taule nga fai le masina. E fa tulanga o le soifuanga sapasapai ma le fata ua le na e Samoa. O tulanga nei tau o e mesiore. O kulanga kofi fa le kalesia. A walanga e kasi al fa moe moenga. E fai fe au. Iyo. Tele lola male e kalesia wa yei kai mingi. Wa tele. O le ase tūlanga wa yei o lau tele. Sea koe ka ua kunga. O se lau kai mingi. Ire te minei la tau ia le wata fai atu wai fo. E se mai la ma vai ni tausanga mania so se tele. Le la ua o mai loa la ko inga generator le uka ko isa o ia kofinga. Fa me le ora generator ma le yanga generator. Ora kai minangi. Se i mati atu la se kinkiki ai fa pea la o langa wole au. Ya. Fesilia kumaku ole ali le kamale. Ama ia ole o se au ia walanga le o se fai atu sa tala pia nganga vali but it's the reality ole mentality ka sa mo ma tua awai pe a ta ule upu au pe la walunga i le fakasa mar me kisi eyo ia ai se fai aku la ai sa unga awa le oso mai ki nga a inga vo ile tu lo ala ka pa ursu au ngau fa kulang kama o se au bole au voi ka po mar su au ngi me voi au nga la kwa misipi ya marua misipi u e tu le ho langa mo sa mo nga fa ya kwa yo vivi lai malua mai le ai oi fe piula le ai mam awa maka e anga lora ki le
le ai mam ala kau vai mes ka mai ki kau le kau so inga mengo a la si fa kau le foko a aku yo le foko yeah isi get inside ala ngang get inside mam ole o misire vaga ja misire o ele piu yeah nga ale ka ai ka wa ku dona tulo na ma to ka le si fu ele pi ma ka fiola ele mai ka ingo si ka o ia e ke aka isa ola ukala ere se io ere se la ukala lu ke ven ama o le sia mu pingi o ro fili kangaka e te ata mai o ele si matua o lo fili kangaka ia io nga ka o ko ai misi marua misi piura hape o ka o ka so se fing ke ale mo ka usa se finga e ko era isi kamai e ko era ia pia ia finga e ko era isi kamai pia kalo fai ia io au molongo fai se malolonga io au feminga i popo vai le kama ko era pia e ko era pia mama lu apu le ngana e ke lo foi se o kamai mama lu apu le ngara ku u melo fai wo e sala mai foi ka ku ai a ole mele ngai de amakanga ai ka fefe pe anga fai aku o le piula ka fefe anga fai aku o le malua o i se mango wi ka fio lai alu e mai kanga pepa ngai mam e ke fa ele lea mai fa mama fa enjuru mo le mo le matua finga kulo wale tu lo fa fo anga le tu wala ngai it's reality finga e so fai e ke go fa u kanga pepa mare o le sunga ai vai le aka vai le kalie e so ma fa e ke ka go fa u kanga pepa mare o ke lo ole o yo lai esa ole ma ali dia o kama anga sa wor kama ro fa man mara va ali le fok o mai ngi usira to ko mari di mai le au ke pa mo no ya ata lo fatu e to telo ila to o le sila le aka mar kemenge o langa kaua i ngi usinga ro nga fa le wa iyo ya o le tūlanga na e o ro fa ka lo fa nga ruenga le tua e tele yo ma fo nga le ma fo nga mali e tupu mai ai fa te tele le to fatu ai nga tausi ya a fe mai lo fa ma lo lungo tato proclame le le vanga le fa ma lo tu e le to fa so lo setu iyo ma le la to sen mai la ka ma le video langa o nga ruenga ngai fa mai samo ma ka ukia fa to anga tūlanga nga wino le vao ko nga kalo me o mala fa papovi ma tautia fo ia le songa ia ma tautu fo ele tamari mo le toro fa ngauso ia nga ta ileo nisi fo yo ila to o fa fa to anga to no se ta to tino iyo o Samoa o ngi usila Australia Amerika ma tunu ifafo iyo esawa ele se a me ke fa ya kuai iyo wow o tunu nei a fai o le fama o se fai fakoanga o ka mau mea iyo a o kere o iloa ya tātou sa mo po fe fa vai mai le mana tule a e fama kusa o ka fa kauwa or kama fai fakoanga or kama fama or kama fai popo or kama ma fo ngo tātou sa mo a o tātou malanga mai nei turu ifaf o ka vai sule e makua mau mea milionge ma maule au fama iyo fai la to pa povi o la to la fuma o malava pa moa fa koanga matula ka pena a o mele ka ke sa mo o sole ya pi ka va fu ile ale singa ka mai background le yo lo ai nga pe singa mai fa le oro ya ela ngai mo we fisini mai roller ka mikiki o le o nga yo la se ko mai fa le mako ka mai deri dum le wala Pasi va fier ka vale su er ka mai fa ro mai fa mako ka mai shop
ai mo me ngari shop o le faka vo ile le waso ye sa fai fata ilu mo fale ai nga e tu o ya ko popo ngo ya ko popo vo ye a mai la pa se si fo ya e vai me o pepero mo me ka o pepero faka mari e fa ila ma ko aku mato o la si fo e a vai nga le fa solo ku sa le nga ma va tu si fo o kamalanga e mo mia kamanga popo iyo e kaule o langi ngiu nga isi fo a o ila le mato a le sauanga i palauli fale fa palauli sifo sauanga i aluanga i sasa e kausio kirme ka orkalo me maka iyo o le no fo na mato fa i tulangi a o maila pasi sifo i muri le va apo so se taimi la vai o sifo e o mai kauria o mako ai kau popo mako a maka mai pa lauli fa solo mai sa tu paitea lua tu papa puleia sili fa solo ku nga ka vai nga kai vai marua kuela pe ala o popo ia fai rola e hila mako fa ka popo nga ilu mo mato fali kama foi ka keru pingi mai ia ka popo o ka saurola ia fa ku fa ka kia pe ia tu lo pe fa ngo fa kala pisi e o ir ke mingi e muri e aku fa kala pisi a wale fa nga fa ka popo ka iyo ia usau loa mau lo le hava ngo fo ia o nga mai ka mase pia iyo usau roa o nga primary school an matu i laudi usau fo ngai i si utamai i laudi ai makua o ru sa vai termina i sa tu pa itia la ngo so tina o usau o fa ngo longo fo ya ele mama i karangoa ka miki pia iyo i la kopisi ma ya o so ko foi makama sa ma ko fe mako shop ele mako shop ia songa ele mako kama i shop kai lu mo tu ai lu mo wa ai le no kama o le shop kama si o le fakapopo ia ai va ai la ile man yo le piki va valo inga kai ia la wa tu la le ele se tama i shop la a supermarket ki la tau sala matiu la ku kai mingi e vai le mana a waso ia sa ama kama yo mo ngar kama i whakapopo le whatau ia popo antalo whatua ia tato koe manga kua me e le tato whatalo wha a ole tā ua ole beauty le sa iei ka kou lasu a waso ngei ua matua e peila ave o e tulo peila ave o e la fole luo leonga pe a fea koe ki kau hole whasa valingi meo ni ina iyo na po ia tatia ia na i whanau lai fia e whaimele ia pia wai pe o le latou everyday living a o ngu kua e muli masaule mele i kukongu o kaulanga ia pia a o le whainga le o levanga soifua ma feo lai tangata inu itua o le o e sa ili wharitali malo e lau ia ili me kaulima whasa vali ia ile ili a ko lau whala me upa whapena o le tele ia lau whainga ia e peye o me ia sa masangi ai o le me foi le ta o le ma sa le ese me ka o le ma ke fi o so ese ma fa sa valinga me nga vai ka e pe ni anga fia ku o le onga ya sa vali foi kama se avenga ia i di lau fala manga i ako i o le te mana tua nga ka mi masangi ma ko i foi a fa fonga mai foi nisi o alo fa na o asi tina ma to fa ilangi rest in peace le fio nga ia o foi le le tina le si Moelani there you go Moelani Jackson e nai sa fu hotel sa fu hotel nga eva me disi ro makua ngo fokange ya maku ele sak pai ke ngo fokange ole pia iyo ma fe ka wi mar fe finge a fo ia wo fo ia nga sa fa ka nga o salu ma ke fe pasia ia la pasia ku civic sa pasivo ile e ava e paka mai la fa pe e ava ale paka fa pe ngi le pasi mo ki o nga o le la pe mo ke o ke kuai fa lo mo lo ku lo finge nga ngo fokange ya maku sak pai ke ma ko iro wa fo I mai o le safu a vala o kwa fega ye fa mai engo ola ku o le safu ho se yo ia fo mai ko yo safu ho se yo va ia ila le vo ko ke le au pa lauli ma au fa ala la e mo ke midi e ave ye mo meo atola u fala vo ye
Wa foi ave siro mo ko mo lang. Ba si fiti. Pe ya so fa le. So fa matai le o si foi tamali. Mili. E pasi ai ku san me mari. O le foi e ko pe ku lo ka ia uru nga kai mi le ka ke o le ka ke ru ku foi ka ika ia mo. O ya ma ke ku foi o sa fu sei. E ku sa wa fe pasi ai wa e se pasingi. Ale wo ko aka pe o be. Va iro ua misia ma le hotel ai o so le o se yo la. Ia o le soifuanga na o mai ai fo ina aso. Te lo fo o tau le au mātutua e siria ku fo ile maka uki o ngi mea kukupu yo tau fo i vai taimi. Ai wa mafuanga fea ila u fatalof. Ile nei fiafi. O ngai vaenga sa teu wala. Sa keu ua mai alo tātou wala i malo. Ia ora ngai kai mi ai longa o koe mawangi se koe avingi me fapenga. Fato ifo. Tātou inu itua. Ai o sa tau wa fo ia isi kai. Ia mo se ki ngai le ia le mele o fai o metau lima. Ia makua vai ia fo i falkari malo ia i vai sala. Kua vai ia fo ile. Ile fea ngai o ngai palalangi mangai mea kau lima kele wasu. Ai o isa sa ili mai ai le tausinga o ainga ili tele o tai. Ia. Tola lo pulo ma mori fa aftai ia ila tau. Ia o lo o faataua ina ia tūlanga whapea sa a mata ma fatu mai ele soifua. Fatalo fatu ai le to tele uma. So se fai pisingi se lala foi la lea e maualunga ia lo tomo faataua ina. So o sesi au ke va ai ngengi usila e na te tau a fuafua ina ma kau ma fai se pisingisi. So se pisingisi lava po lea lava. O la utala lea. E esere kōlo pulo. Eoi. E le ma fai ngā langonga e kanga kele i pisi whapea. Ioi. E le ma fai no ngā langona ina tūlanga whapea. Le anga e le i o i ai fo ili soifuanga. Au hauia. O te tautino a tūlava. E se loka fia. Ai se i whea tūlala uta mai side leo le story tato me i lola iwa e amata ke lopo o join mai tato wa malo mo ngol tato sum. A e kango ngei a e tango ni a puti mai le whainga o mea nei. O ke whaiaku lau kala. E ongo, e au ingai o e mea nei e a vea ai o se tangata matautia i ni tūlanga o whiwhata wa inga. Wa o ke whaiaku mongia. O lo fia i e le tūlanga le o ina fua matangi e le tūlanga le ia o le customer service. Mongia. O le songa a e visiri mai. O le ase le sona tāua ma le whaatahau o lea soifuanga. O le mea leo lo ilo ai tautala i lumo tangata ma lo ilo ai le vāma tangata. See? It may not be e ke miliongia ai fo ilele in terms o au kupe maua i ngā pisingisi. Ai ole a koko ai a oe se le songa ka ua e for life. E forever. Leango inga ma fua inga le le vātautala ma le vātala noa matangata. Eoi. O ie a fua matangi ai lo le ele se me ke popule i ke kalangoa se kangaka. Aina a mata mai na i mea la haitia. O lo walu e ave fasavali me ia. Mato atu foila ia o la e lauli i le mato ioi. I lima o si o anti ia vā to fino si o ta mama. Ma le tamai a le pai ua whailangi le whola. Le pai pasika. Mako ua fo ileo matu a inga mara ma umele au lauli. Si whanga le au vaenga i li fiola i lauli inga ka whawale ma. E mala ma mai le matou fo i. Ioi. Le ngu ma. Mo mera kasi le ngu lea. I kulanga o whatawina o whale inga. A o foila inga vevesi. O ele ai lava se ngu piko inga kuku whaakasi maroko kasi. Wala kono me fo inga ala inga mafua nga kele vevesi na makeki. Lea ngai lauri ilo lo atu tono ma ke titulanga o whaakau ngā whale inga ma vanga whapena. Ai se whaatula la utala. E mafua mai i. O nga le leila ukalangoa. Lea nga wa e masangi e ke aru e ke face matangata. E ke lo e ke ala ku mau whasawari ngā veisa. Lo ia te ala tu mau whasawari ngā whale inga ia mai mea. Ane fo iska mai vaenga le eva tumo e le te. Amu ia o e pe a whaapea nga e o la e ngai le. Ioi. I ipu auloma. Masipungi auloma. Ipu apa mea ma whapena.
Iyo. A lea uti tala noa uia. Leanga o le beauty, o le history leo langa. A o le faku lea sa koko. E mafua hai. Ona e loa lo so tanga malo va tangata. E kai mea kua I whalo a inga kau ku ia koe whakau se vai saro ai pā me se palau vale la po a e vare kai mea kua ai ku mer ka maro mare saru ku. E ya le si au vaenga nga oma ave ia se e vaeo. Wala me va pena. Ya isi au pekoro vai salo ke le ropo ma ko lo ri por au vai le por au le kongo nga pekoro ai kau fusi o I fo manga nga le kau ria ma ku ia se e vaeo. Kasi nga mau sale au fasa vari fare nga e uma e no wale kau dia ai ke ia waka kia nga se vai kama fu e pu ma moku pa ave ai tu ia ma se vai fo ngai nga ma sa vani e ia ila le taimi e le la matia kula o e lau fia kama makua ma lau fia fa maungi e ke kau fai a le matua hi ka le nga le wali lo se vai sai fa io o le la ke kau ku ia ai mati mai ke vekula va marka maro mar sarku luna le a ko mane a ala wa sa mar sarku kia ia nga mare uru ai peko marka maro ku ala tu marka maro o mai o mai e ke ru ka mo e loa e ki wala au ko ro o mai ya kai mo la ka kela ikiki ala ka ki ore uru mai o mai ko uru le ia o kala kurola ia. E ke vai la ina. Arka malo. Ele o sa wala fi ropo ai kunga o nga kuia se vai fo lang. E te vai la ilisi me mali. Wa kala kungi. E fa mai male. Fa mai marka malo. O mai a sa o mai le luakati. Fo nga ya o nga sa ma wa ya kale so ngai me. Le kiri nga hang se va ngi singa. A le so nga sa o ma wa. E ko inga la le tau ko inga I pola lo vai e poko moi ia fa longo mai la o mai fa merkala ka malo sa o mai o ma ka mala wa ka mai euskali se o sone o mai a sa o mai lo kati ia ke fa si o ia o wale lo sa le ka gi o le uro vai salo pala se le ngaru avese vai fai mai siro kala ia o aula le fonfe kala yor mako ma fa kau vai salo ia o aua kau kala a si o so lei o ia walu euskalia ia si o so pe si o so walu e fai longo nga se fo se isaia se o so ia kor saia le saia ia nga kino le an meru kango manuia no wa so fo se o so e mai sa wingi si la si mai ia o la kama wa nga kama nga fuki popo ar me a upi ki di var sa vali a inga le la ufai mai ngir ko inga a sa o mai le ruakati ia ke rua sa o le sorngi fai mai nga rua ve ia ke vai la papa o inga nga makai o ka fia yes o ka fia e fa malia I tangata mai ka usa o ye o nga ve ia fa ku ia malia lo finga ngalu o maua ia a fai o ke fai ia a fai fo o nga rua mai kau mai le so ngafi ele se ma vai salo e fa sa va dia le so ngafi as falele ele se ma vai salo le falele ke o maua nga le so ko nga ia io le fo ko ala ilo le yer kamaro e fo ko va ia maua ku so le ese kan kai pe ia o I vai le mane ko po mangiang ia fo ia ala ilo ala manga o test we ke lo umma ko ala ka fa mali nga ia fa mai marka malo ia sa o le kamare e sa o la ngolu ke mai kau e fa si ma ku o le wori ia ngo mai ngafi ia ala ngo fa kau vai salo le la kau fu o mai ia vai lu ulo le asu mai nya uipu ia ai ku mai ka malo ku mai se ruas fukala e wa vai ka ko ye ke ala ka mo ko sa ia ai o le fa ta wa le te fai atu a e fa maungi mai ngā mea, a e fa o ngā kakau le avangoa. E ke le loa le lumanga I e umaenga. Ia, o le mea lo whāranga ia oe e le leilo wā matanga tama I loa hawai kangaka. Ia, le na, e wala wāranga. Tato me ia tuina inisi o tato
o faasisilanga nei a me se fo soifua tatou atu i lo la ia le tatou malolonga ia ona koneti lo la ia le o le tatou faatalanoga muamua ia i luga o le tatou programe ae o le se ia ua vatu faasisilaga le luga o le tatou programe manu lava faatalofa atu se o uso ia fika fitness po le suga ia lino le i le tatou mo le manukau ia ma le latou au faigaluega atoa lava foʻi i le Westfield mo le manukau ma lo lava le ona saʻi ma lo le tautua atunuu ia ma se suga Android ma le tou vaega atoa tatou atu muamua i le aso soifua lea o le tamaitaʻi ia Maria Siaki ia ma lui tele le atoaga o lou iva tausaga i le aso. Happy 9th birthday to my princess Maria Siaki mai vaitele alofaaga mai ou matua ia tauā po taua ia masiaki ma le aiga atoa lava i Samoa ae maise ou aiga uma i New Zealand ia ma America pe foi Australia. God bless you princess, we love you so much. Ae faasilisili alofaaga your favorite auntie Florence and your uncle Junior Luavai from Brisbane i Australia. Lena famuria toi ma tauta iae ia te oe lea fafine Maria Siaki muria tele le tuanga o lo iwa tausaga i le so o le isi tātou famuria ngara soifua o le sunga ia sasa Joshua Tiatia ioe famuria tele lava lo waso soifua Joshua i le so ia o kilo mai loa pefia ia lau faingo kausanga o Joshua ia le au mai e si o faritua ole tatou faasisilaga e foʻi lea so le koikiki lua sefulu maoga kupu ia akaiaga au mai ai so le so le se kaufufua mai ali ia oa foʻi ga me e fuli le faigaguga ae laʻalaʻuma mai ma le aupa maakoa luaiga e se foʻi aga Joshua famanea tele lua soifua a o le mea la leu kefeaku ua kele le mauaka ua mai ae le oiloa pefia ou tausaga i le aso ia happy birthday to you. Ya, mai si au mana mea ma si au tautonga. Ya, ai ngata foi leo asia tabal pokala mel tute ya ilungore. Blue TV le vanga fiafi. O tato was sui fo mas fa na foi. Si va tula utal le tato me ilis fasi silang. Maua me aso waka se kasi. Iyo e. Maua me aso waka se kasi wala vanga. Mana tua foi it's out of courtesy. Ore lunga fo yo le. Tulanga fa pena. E alu pe ngo vek. E ke lea kanga kai e makamaka i porkalame lea ma isi na i porkalame ngai lo isi fale e pito silin taunta. Ai ki koko ngiar fai ngolo was soifua mlo as fanga so le belea. Ia, maria mai e so ni mai. Ia, e fo meringa ngole si palangi. Ele leifo ele yusa e ole abuse. Ia, e momone tolo fanga. On tato porkalame le vanga o fiafi. O le si fasi silanga o le alo fanga mo le au vaa. Au vaa la atau sinio. Taiao i le fua Amerika Samoa po tu la ma tuan vasolen tene au le fa au mai tatou tunga fo tasila le ma o vala ia le ole atou sinio i le tauvanga tunga fo tasi po tunga va Amerika Samoa pai pai po mai aua aeto mai pango mata saua mai manua manulele tautala mai no uli lupe lele mai ili ole fo tasi fo la le tasi nei fo tasi fo le ua ofia tu tatou tauvanga mai le fianga ili fua o mai vatia fea lo fani sa mo mai fangasa ma le ise ula mai le moana mai fangatong io ia manuia le alfaiva tatou au lua fa ongo valu tatou va ale ole atou sinio ile so taeo ile suenga le champini o tunga fautasi o le difo tausanga ile fua o Amerika Samoa pai po aeto o nisi nei o vatu wat ise ula fa tau te toi vai atu ai wo manga kuai le kakalo le fai au nga fai inga wa fa mangu ia va tulo fa mangu ia ngei va kakalo ro bar fai au le tuai ya manga o fai au e la uma le si o va ia e fa manu ia alu no le aeto alua so wo fiu faka ai la ma ko le va avo satang ma ko la ngai le va sakang ia e fa mo ko se wo le satang e fa mai ia e fa mo ia fo ias ile wale ilo si fa fiu po le ke fa mai ia e fa mo ia fo ia tani fa silent jo le fiu le sa
ai fa ia fa manuia fo ia tani ia ole asauni tauva ia me foi la le mo fa ngor va ia sa kang ia malanga a fa ila o ke fa ko si fa ko la ka ata talo neila ole si ila me le ko fo le ia fa ngo va ia fa manuia i pa po ia fa kawi ia fa manuia i le se ula ma le au va le se ula sau do la ko ngengo ia fa manuia ia sa tani ma le ka yola ia ola le stato au kilani Samoa Business Expose ola o sa ona ole a fa for tanga ile aso for ile ia solusu moreno a berila ile se fulu le tai au anga ile se fulu a for sumaritasi ile moto Samoa i mangele o nisi na vainga umana i tote sila jiai ia awa fo ia fa tatalno ingo tulanga i bisidisi ia ma vainga umba o ifia awai ia fa so tai fo ile numero ma fa metalanga o bilunga ia o fo ile ta pena se bisinisi ma tulanga uma fa pena ia fa so tai ia tu tatu numero na ia ma disi tatu fa se silanga le fa ai u ole vainga ale Samoa's mightiest strongman competition le live fel tatu Blue TV mai si tatu tunu i Samoa le vainga le CrossFit fatu toa i Samoa e o tausanga te tasi lava ia e fa sa lawina lava le tatu Blue TV fa moi foi ia o alo matama fa nau foi tonu si tatu tunu po o le strongman ia e taua foi le soifua mano loina ia nga se le fo ko ke le fa mai fa mangu ia sa kangi mare upo va o le ia afia uma kwai mau popo o meia ora tatu malolonga amarulu se o se fale atu ma fa tanonga na sketcho mai le aforfa tatu malolonga fo imelo fa felo ia le tamali ile le nga ile issue le kula mai ile issue le e ta ua mo tatu wini usila e meso to Australia pe mai al tatu malolonga. Talofa Lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Whaongare tautua le Pacific East le masina atoa Aperila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se furu i mai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapitoa na o le lima tala e tongi e lafoi le tupe whaonga i le Pacific East mobile app. Olo awano fo le direct transfer lafoi o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o Varsalau o tasi ono mo se la e lata atu i oi pe siasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i Mangele. Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori Samoa. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le filifili leo le unanga i te fia whaonga ina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausi eino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona filifili leo unanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona filifili leo le whale o loa ma le nuu o lo iai le nei whale o loa, mautinoa ua sa o le lei le whale o loa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo fa vauta e te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whataru.
Maratua, whaatumu o whaamamo ngai peo lo sua whaantoa emaili po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whaatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whaatau. O le temi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po le emaili. E wha mautua i le whaatau. Manatua, Pacific Footy, ma le talofa voucher. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana onga I mea faufali. Whafsota I le mato ofisa I Samoa I le numero 255 255. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaruenga. Whaapea le ngau sia ina o apa I so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so se tūlanga I le tūtau metal fabrication. Whaatino ina I tonu lava o tato lau whanua I Samoa. Taila mato ofisa I New Zealand, le afionga ya Leslie Wolf, I le numera olu atasi, valuru o lima iwafa. Olu atasi, valuru o lima iwafa, mo so o se wha matalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Taimura watile ua toe se furu biruto ntale o le tula e lima I le taimia mantou I ni usila dei ai o te fifia whailo atu. Ua mawale maaf so ta inga ma le sunga ia whale atua pele wale o le li whai pesinisi o ia fo ia na ina. Ia le au nanga ma le tautua fo ilea o le Pacific Finance Center I sini au se talia e fisosoania I la tau fo ile le ngata o le whaatawina o fale I New Zealand ia ma fisosoani le movinga ile vale o usira ma Australia. Ale ngata fo ile tulanga Kiwi Savers maniso o nanga ele founu ngol proclame peta. E ia ile vaenga ta ua wo manajua. Se itoe amia. Ia le sunga ya fale atua. Se fa mangingo ia so se mele ia fo mangai io tulo ngai si fo ia mangai vaenga pi tau fa lo fesasi ai ma pona tia ile o nanga ma tulo fa pena ai se taimi ono o ia ma fa talo nga fa talo fa tu fa filo ia tu lo so fa la tu no proclame tu te ia el Blue TV ne va grafia fi ya so fo manuia po mo mai au fa la tu Talofa siata leu mau atu le o nanga. Ya. Mole sole fa malo I lau sunga mune aso. Fa talo fatu fa malo lua tuate isi ona mawale ta fiso ta inga fo ile le lunga ile pe o le taimina tatu poina. Ai o le tau sa o loa ile vaenga ta ua wo manatue se I ya fe ai. Le tulango le o nanga ia ai pe o le ia tangia mai wa tau ia fo sita mai issue wo tula mai. Ai le leilo ula foi na tu pe o le vandoa. Ete fa mani no ai po le ale tulanga wo tula mai ia ai me se fo ona inisi fo ila tau sa sulu fanga tu mo le fiso swandi. Ia male o nanga sa e fa ia fa mo le lo flatu. Aftai siata mole avanoa. Fa filo ai foi le malo le atu uma ila tu o lo fa funga mai ni po kalama ala ngata foi leo o vaenga o fai ona fa so nei tu la le uli ole vaenga ta ua ile o nanga le ale mato foi pitola o le Pacific Finance o fai leo no o atu o nanga tau financials I o mota mo lawa
e pei foi ona sila fia ele malu le atu e wale tasi le lua la tau sul fai mai le o nanga Pacific Finance talu le ngata la tau e tonu lava o le atu Australia le ngata foi la tau vala au mai le i New Zealand manino nisi o vaenga e mawhai ai ona tautua ia le Pacific Finance Center. Telefoi o latou na walau mai e winga i le super. O le kiwi saiva. O i mātou. Pei o le vaenga mua le tauna toi whamanino. O i mātou e whai paanga ma super i nei Australia. E a mai a le kiwi saiva i tonu Australia. O vaenga umalawa i paperworks mo mea umalawa. I whai ono mātou so sani atu whamamama. Ai tio soida o e male super. O lo tonu Australia. E whai ona o le mātou pito la aula. O le whao o atu ma whaasino tonu o e i le vaenga. E te anga i e mauari so swani. So ua mwhai foi oro mātou whai pānga manei vaenga. E whai e i ona i loa leila vai mātou. O lo teikia leia i le malu le atunu o lo anga i atu i le vaenga. O le si vaenga siata. Pei ona tau ono whamamla mal vaenga nei. A e anga i le bank. E te lua tala noa ma le customer service officer. E te lua le tala noa ma le au ma le department le bank e ka o le credit assessment team. O i la tau lavan o credit o le team na o na tonu ale approve mai loan. O le se sengala na o lo wanga i le bank ma lo wanga i mai Pacific Finance Center. O lo wanga i mai Pacific Finance Center. O we tala no sa o ai o le credit assessment team. O i la tau whataita inga e ia na i vaenga sa tūlai mai. E ia na i ainga na o i le bank. E le mawhaise loan. O no lato credit history. Ia no mai le i tonu i le Pacific Finance. Sa whao ngala le sa utala noa lai le credit assessment team. Poani au ala mwhai ona ona mwhai ona maua le ainga le vaenga. So sa mato filtanga mama whai ai loa ona whaatinoina. Sa mwhai lo. So le ana mwhai ona te tala atu le o nanga. Ne mwhai ona so swani malu le atunu. Asiata i le vaenga utula i mai. O le visanga inga le amatou ma le credit assessment team nei. O isi taimi. E whai le vawhelwa. Ali. E whai le ngaluenga i le awala le mawhai ona tusole ua tālu e au ngani. I tua mai o regulation ma policy nei le whatulanga banks. Umala ona whai vaenga le. Ia ka ke sau o ka whai aku le malu le ku. Ia o lua tali mai bank. E pei ona tatara noa i taimi o sola siata. E ei le se tamali na wala au mai. E fia mauar so swani. Pei al vaenga le na tano mua po kalama. O le whatino ino le vaenga nei o le preaching finance le tano ai. E iai lona taimi whatapula. A whapea lai whafo atu o taimi whatapula ane. Ia u whao ngā lore matou wā whealoa i nei e tau whai ele mea. Mali. Ia, ina ua whatino ina. Ua uma whai mea. Tali mai bank. Molo si le fifo. Ia le fifo ia Pacific Finance. E lua se lau lima sutala. Mo le mele o le administration. Ia mai le tele o nei taimi na tam whai e whiutanga. Ia i o mai lo le kaimi o le awhai aku la kongi de fi. Ia. Ai pe o mga awai lo e kauwhi e lo i. Ai moro si le fio. O le ua umanga whiukanga i male bank. O le foi wa look forward mai le bank i le tion. O le foi wa alau mai lunga o le mako whainga whenga inga rigi. So
o au wala ia ikua mai o le office. Po kua mai o le mele le o mala mai le malu le tunu. E ia isi feso o ta inga ikua mai. Mama ko ele feso o kai ma ko yo le customer service lai o le bank. Feso o ta isa o ama tau le uti o whainga mea. Bei o le o isina vaenga wa tūlai mai fo. I le ngata la wa afia i le va wa male lenda lea. Ona o whapea sa whaatino i special request ni. A le ua le tamu. So o lona winga, o lo whano noanga siata. A o lola na stoi sau lo whaito o le tanga, lesi tangata e mana o mia tonu wale o nanga le bank lea. Ia la toi le e tali mai le. Ono le ua whale tonu le tangata le nala tu mua. Talu ai tangata le sau mua. A lale mafuanga, e se mafuanga wa fuaina na musu e te tongi le fi. Lono winga o lo manatu e whaifua. Ia, asiata. Ole tūlanga ia le ole il teimina whaatūlanga ia le Pacific Finance Center. Sa au acta i lunga o good faith. E a whaia, e whanga solo mea ia al fi e ka ke pole mulmuli ai. Ai na utūlai mai loa lan vaenga le ole tasi lua. Ia le alo sui e lo to bi structure ino ole vaenga le ole whainga office. A le tongia lo se la le masfu. Ele minoi fo ia Pacific Finance Center. So o vaenga ia le utula le wa la inga tutu. Talu ai lata ngata nei. Le vaenga nei ai wa ve ma me o puni ti ai le ala mo isi tangata no ole atu. Ai lo so fala tua. O le fafsili. O ye sana mafuanga wala ngai ia mangingo mala mai foi fa fo mo wala tu. O ye sana mafuanga tatau e musua ye te tongi le fi a o soi fuanga ngai mar mele ka ki fiola ye kungu fafo. Ua e sira fia mo o iloa le yangi me fa ya fua. Ai me se au nanga ma service fa penei e ono matanga mai ai ne me o lo mana o ia. O ye se mafuanga tua le namea. Ele o e se mafuanga te tau na tu na mai. Na le pau le mafuanga o le tu watu se to tilo. Ma o le si vaenga ona o le si vaenga fai mai se i to tilo market. Ai ele taimi na feutanga ai. O vaenga ia sa utar no ai. Eu tele mana o ave faile me ai le ready oi. Ia u fai mai, ia wa tu lei mai. Le ala ua et lo le ia Pacific Finance. O mai lo maltali. Ia le utu maltali. Ia u toi a famamu. O le ala se tua patatua i le bank. Na o ala wala ngalepe o fa matanga mai le lending. Ai o na toi mo se tau update ma le bank. Ele i koe o kukanga ka lepe tūranga fa pena fa le atu. Sa o seta. Sa fiso tai mai ia le lenders ngai o le drop. Ia kia. Sa toi fiso tai mai ma fape mai. O lau toi oso tu tangata le ia lato. Ai oso tu lai le si broker. Tu sa lau ave le tio lea. Ave le si broker. O na oso tu ai lola ia lato. So ole taho tio it's already right ma mea uma. Na pau ala le mele na fai tangata le wa ave tio le. Le sa o forward inga ia. Wa ave fa also mai lalo le pole ID ma le si proka. Le ala tali ele bank na wala mo le bank ya tia. Matali ele bank. E le ma fai ona la to fatino ina on le tio ngi. Wa nga ole la trope lava ma le Pacific Finance Center. So o te lo la e fa fonga mai te mali I le ma le tinale le patino ia le fa mo ne. Ona sa uta mo fai fo to e reach out nga o tar no me le bank ya. Ai sa le chef so tinga ia pe no foi tu ia fai o le fa fonga mai. Su mai matala mai a po kala I le office. Wala mo foi. O lo ia wala fai. O le ale tūlanga. Talo si ele o si tangata na maua tu fo ilungo le tafa atara noanga. Ioe.
ia matulaga fapena ole whanonoanga I tulaga whapea watu whafonga mawala tunu ia wai ka kiri kau whai atu fuata ita I sesi tu ai a whapea o na ua suile broka le si tangata po le whai koko anga ua aruto ia pule asta funele la olona sa ole winga o leta whamatalanga ia kalu sia ia vo ia le ongi sa moa isi ma isi tulaga o nei lava vo ia o naga whapea ai ole ase fautuanga le leie mafai ona saunoa ia lau sunga le fai bisidisi a mese vo ole tatou atunu ina ia tau fia ai ku ai nga vaenga fa pende walanga le upa sa moa ulu ta fenga ai selfutia vai singano o le lala afeki e fua le va le lei ma le sotanga fa tu ino oe ma le fartupi ona o lau fo ia ungangi ma lau fa kangi aku ma lau fa karosanga inga ia meet ma le mele mo manga o ia le customer a le ua matanga ia senga pe makala mai a le fo bosui le kali metula fa pena o le ase fautuanga le lei e mawhai ona e sau noa ia ile nei vanga o whiwhita whatanonga. Asiata. Ole fautuanga ile mamalu le atunu. Ole au unanga ne patino a mo tātou le mamalu le atunu. Ole au teilo, ole lau tele, ole valus fulu 5% ole mamalu le atunu ole tono Australia siata. Teilo ila toi fali tonu records. Ai le mawhai e big banks nga avela na tekla ko kong. E iei me ka ole second tier le ngi Australia, ka o solution banks. O banks da ngai o I ka ko ngi e piu mai ma ko keu mai le history. Fa ko mawhai longa me I lunga I bank la po nei. So o feuta na inga nei. E mawhai ei ona fatino ina matou e to tele malo tu e ol penga tu mai file pen alo su se broker ona ole no tainga ole broker fanga access I vanga nei e ono se fulu lenda si lunga lo peno asiata ono fulu mana ono fulu e luos fulu tolu I solution lenders so ono no tainga por time te fale me I le fai to Pacific Finance ele fanga o ke aisa le o maua uma ia mako le o nganga e o le insua me uma maua uma ia mako o mako fai pa anga uma mavaenga ni inge fai unha kasi le me ke alu ia o ngoma fai malo fai ya susua ku I awar tele o me chalu e ese fo information ke mo mai ai o le fau kuanga ia le malo le ku a fa pe ke le saunia ia aua I kau mo fai e push I situation. Afa fatata inga. Afa peki saua vaku se fau kuanga ere kere isaungia. Ko yung sai molis kau sanga. Ia kau mo fai e ukangia se fau kuanga wa vak. E ngai lol mela ngai o lo umano tano ya ai e fai mai na fatun mela ia. E la u fatino. Ia wa ave lo mavaenga wo ia foi leva I matoma. Ma faltupe. Ai no tainga ia aua nei a vea tangata totas. E tau fia I manuia sala lau le malu le tunu. Asiata. Malo whaftai. Whalatua, ia, toe whailo mai le tūlanga I mawai oe I le au nanga. Ia, ma tūlanga whapena ona ta wha mawai le rungo le nivanga o le fiafi. Ia, e tu sai o le tāwa noa wha monamuri. Asiata tasia le mele fia atu ina tu wha monamuri. Mo ila toi puspen. O leo la wanga ia tu puspen las Friday ma las tona. Ai fia mana e pukia sau appointment in whaiono o numera. O le o whanua tasi. Iwa se lau. Tasi 5 lua. Okay. Ia, whaftai tele lava. Sa moa na utou whaafonga maua. Ia, a me se fo o tau o nanga ia o sau noa ia ile to a sunga whalea tua. O le ofa lua tasiva o tasiri malua. Mo o tau Brisbane, ia fso ta iai, o sau o vanoa. Mai fo iuma e fo ia koe vala au me fo ia kia. Ele o whalea tua le Australia. Ia, o le numera le na, le tu ina tu luma. Ia, a watu langa o fautuanga. Mana ia fautuanga wa e maia. Ya, mai se foi tatu Samoa ka ko lango ia pisingi sia ngai ka Samoa.
ia o le mea lea tatou e mana o faifua ia la fafefea laga mauagi mea pe a faapeaga o le faifua ai ui o lea ia maufalo lo tele lausuga le lifai pisinisi ia ua foʻi le tautuaina o le mamalu lau tele le tunuu ke laloga a fai ua misi ga ia 2.5 na fi ua musu e totogi ai o ke lalonga o le a palasi a kuai se makua makaukia o se isi faamanuiaga ia se isi foʻi tagata lea o le a watu e mo mia le aunaga e mo le lea fiafi alofa tele atu fasoi foi ia ole vanga le ele ole pe no vet ele ole tupe ele o au ele ole fi ai ole fauna no tainga ole va ma banks pe ole polenga na ya wane ya vertanga totas ele mfai ai ona tali mai ele bank ile si tanga tali sa tonu na mier so swat sa ole le malo folon sa fa ftai lava mo le no asiata ia ta so taipea ai maruia le nei vaenga o leo uli te to Australia ia fa so foina lo sunga fletua ia fa pena fo after ia le na o manatu a fele sunga fletua se i fa manino na inisio vaenga ia lenga sa o fa tala no ina ilungo la purkala me mai masina utona yatu o le ngangala le na le ngor ka ko purkala mi ele ai mangi mea sesi po ni mea faala tua po ni mea le tonu e va ko irunga i la voila na maua lo le tama fa sima isi ule po le talasia mana turo le ia le ale to e fesilingia o le ona le mata upu ma fito i tonu ia se iona fa manino le tu langa ka ua la fo ia u fo ne ia vea lo tato nau tele manisi o tu langa ia fa le tonu wai le va fo iona nei tamali ima tu langa fo ia la tu ma la tu fo ia o nanga ai se tato atu ni so vai nga mata to update ko kelo kako o le fesini mai po fe tonu le fa yel fa mo le so for le nei o le vai nga fo ale HRPP le ua maua to ai tonu ni sio te tai ia i lau ele malau fanua o te ronei io e o mai lai le so fa to mo nei ala le address wo pisi sui ono le to tele i la to o lo meli mai ku io e private message mai ia le hi ron ka fu nga fa pe yong si lai fio e wa ia ia kere mai lo ia ai o to tele fu o ni se fe siri mai asia to fe tonu e ala ngalenga u ka ua o le hotel li tai ele city o le ngole hotel mo si fe to tele o le Cordis hotel ia o le ngonga kai ka kere masangi ka ikero ngi mau hotel li kai kaulanga o le Cordis o le ngola le na o le hotel mo o ele te siri so mai ia o to wie fesili mai ia mako meni mai mafa be mai ile no foanga ia o ke le rola por pokulonga fia ia matulanga fa pena ai o le ngol hotel o ke le ro fo fesili mai fo tau po fel location o so lu ngor kuku e te tango e kope ingare kuku re ke sila fia le rei ia le tulanga le na o le fa moi ia na te fa longo tu ia ile o le aso fraile ia ona o nisi fo yo lo tau fesili mai tulanga fa o le vanga o le tato update mua o te fia mana o tato te fea o le case o lo fa nga solo o le sunga ile li mando le malo le tofa ia li o fa tau malama le sa amadaina ile aso ana nafi lava ia lana o le tulanga ile fa tau toina lava ia o loia ma fa tulanga o tapenanga loia le aso na nafi ele ai mani mata upu lava na lote ai le aso na nafi io le ni mata upu fa pena po ani si vai nga uma lava sa lote le aso na nafi o le so ia la fa nga solo ai lava ia tulanga foi o to longa ia na mo ma so ta inga ia le ngai le mafai ona susu mai pe fio mai le to fali o lungo le tatou proklame ona o lo fa nga solo o le tilo atu le lopo le aso tofia nga ile aso foreile fa to matona fa nga solo ia le mori maua le tu so nga malo le malo ai ise fesota inga tunga isa mo ile uli de de ile fa ile tatou proklame e luas furma le ono mo le maua leo fasanga le meta upule ma this is a tribunal ele o le case fo le lo loma mo le aso luas fulu ele o le case le na o le fa lo to ifale lava ia
o le whaaloto I whale lava ia lea wha I te tonu o le matanga ruenga. Tribunal fo I lea. I te tonu o le matanga ruenga o leo leo. Lea lai wha ngā solo ina. Ai lua se furu ma leonga mo le mau leo leo. Lea langa wha ngā solo ai longa a umai le nei aso ia mo le mau wha ngā solo lava fo ia leo leo. Ia te ilo e wha au le aso a tae ao. Ia maybe e wha arua tua I lava ma le aso tofi. Ia a o le tu a le sunga ia lio. Po le fo I olo o molia I lalo tūlanga o morianga leo leo. Ia, e fōringa mai e na o le lua. E na o le lua ia ana mori mau. Ia, ele tūlanga fo I o lota o to mai ai ia tauolumanga. So o lo whaanga solo lava I le taimile nei. Ai o le vaenga e fia whaamanino. Ele o whaiangi mō lianga ma se kō laulaunga o lea mata upu. Ona o tala whea vea I se sea le atangata ma whapea mai ua kia I pe ua susungu e li o ngi whaila. Inga ia mangingo ma mala malama le atunu. Leanga o resi kaimi foi. So le, e kau ke le whawe hakura karikongu o isi ka ngā kai mea pepero ngai ro mea moi. Iwe. O le au ngāle nā o le tātou purukalame. Ia le whainga kou whaafonga I le sona nafi. E le hayangi kā kou. Iwe. Ngi kā kou pomu sau kia po a umai pio na whai mai. Le hai mangi ngā mea a onga loa ma fia sa ili se wha mautunga ma se wha maninonga. O na tātou tā pāloa leo. Fionga I mingi ska. Peila le asonga ngafi. Ai a maua fe so ta inga le tau tai e ia matato sources fa tu tuina I Samoa. Ia o le langa ia le ngo fa so aku. Walanga o le telefo o taimi o le via fi ele ava no uma mai nisi o minister manisi fo o ilato. Ai e mawala ma ko fi so ka inga I pe o le tai ao auli ia ona la to fa ilo mai la ia leo nisi o tulanga. E te tau ona fa so I lungo le proclame. O nisi fo yo vaenga e le so ona a fea tele. Ona o lai iai tau urumanga me tō laulonga o le wha masinonga. Ai ina ia manino le atunu. E le o ku lai po iai se mōlianga whasanga I le tō whali o wha taumalama. O ngā wha pēa ua Yesu ngongi whaila. Ola se o ngā kala e le sao. Le ai tatia pēa le au kia I whaila ma le au susungu whaila. Tatia pēa langa o le a manino le matore vai. O lea o le a manino a dodoa, le na sau noa le fionga le minister o whatoanga le zone na fi. O se tasi foi o tangata tulou o loo a afia. I le maka upu foi le nei yala ni tua inga. Ko ikikia. Ya, ona whaalia la I o tūlanga uma. Ai ina ia manino ai le whaafafonga le atunu. Le ai. Ko o pea le au kia I whaila. Ko o pea le au sungu whaila. Po o le an lava le mea ua tupu. Ta tia pea o laia ia suafa o leo leo e fiuanga ngāreka mai moe I o lava. E fiuanga ngā leanga mua. O lea na whaamanino ma tautino e Samuelu mua po le Samuelu pauanga. Na tautino a suafa o leo leo malo e la vea I mai Yeremia sua. Laela filafi I kukuila. Mana tua mai tasile na ingoa, pai le ngi ingoa, ele o ngi ingoa koe kau nana tia walau mangu ia. Ioi. Or kasi ngā leo le matua, ioi. Wa matua la walunga mai. I kūlanga o le ngei maka upu, o lae ngofo, mase moli mau onga o le ngei maka upu. Ka fio lae, a o le fefe. Sa o mawale wha matalanga I le na I Samoa. Sa malanga tu e whaile aso whanau o siana whanau tulo I palauli. Vai information se tau mai tangata. O lea e sa o loko le whea lua I le tangata lea. A ua whea o ngore maka upu ringai. O lea e sa o loto lana whea lua I. A makanga o kausanga, e ngai por whai ngor kausanga. Langa ua vave aso o kausanga ua kaleiloa ai po anga ngafi po last year nga kupue. Ai sa moa na wa tu e whai longa le. Whai le aso whangau. Sianga whangau. O lea la
na molia o lea le si vaenga o le molianga le whaasanga anga i le whaipule. Tu loua o salinga. O le mata upu e fito i tonu e ko ngeki pe so o tanga male markanga kale o Samuelsua. O sorry, Yeremia sua tu lo, Yeremia sua. Lena afu aile io nisi o suenga mana nisi lavo fafatala foi ia e mesor fai malanga tu America Samoa. Mana tua mai foi. O ia o le fionga le faipule o le swimming ska o leo. E ia la langa ia malana so tanga le mata upu tu so le malanga pe afapea o le malanga ina ia sa ili le ame tonu le mele America ka le o ke o ngofo fa ma vai ma le matanga ruenga o leo. Ai oi au ska i America Samoa. Eoi. A o lea la, e peye la fi Amerika Samoa, e peye musu e fōlinga mai e musu e sau e whaise kala. A o lea wherua luai, masa o loko langa wherua. Ia Samoa, ai mese tātou i Samoa, i uporu mai sa vai mongongo ma apolima. Yes, ele se kala whakura u kala leo ke whaiako, o ngai wherua luai ia le ula lea. Ele kau whaia fuang i sa mangia au mai ai. Ele kau whaia fuang i ngā mau me o lae fuli ia le wherua i la douia. La fo e si la fia le leie leo. When I say leo, o leo ke mina kui le au vahenga le fo i ai whaata tau i sau noa ngā a tai o le tunu. Le au pi o pā ma le au le wha maungi. Tu lou i la tou o loo wha maoni lo la tau tiute. La lai mala malele ia i kangaka ngai. I le whialua i ngāre maula lea. Mana tua foi no whai atu. Na maua la o sos wha atua dua ina. O le kusi ar kangaka lea lea ngā au mai. A vaku i uporu. O langa kusi ringa. Lea fua makangi ere ke leo isi mori anga i o whai whaasanga i a whepule ai. O fea e ala le kusi e kou ke mingo iei whai ei so e su enga ma whai ei le karokanga o kangaka. Fea le kusi e o mai i le aso e le ai lava se mea o whaia. Lea ka whao ma ingei le su e kupe ingei ka ika i o le kua ngai. Mali mongi. Le su e kupe ingei. Feoa i fia. Alai whaakari se kali a maa kua o ku au. O le whaakari le kangi a le wharetua o vaele. O le whaakari le kangi le o koe a waku whaafia se furua le sunga le laau le mali e toa. E whaasanga i le perua lea. O tau mātau mai Samoa. Ai anga se kusi lea o ke whaiaku ua whaisinga ka mai whaasi kusi a nga i sesi e po le sunga le lauri po ai lava. Po sesi fo imingi skalango lango. Wa le vanga ku i leo i lumo le whaikoa. O le va. Ioi. O le kangakala le ka whao i Amerika Samoa po tutui la vatu pa i o sua ma le vai whanua fo mai tūlangi sa o le misale au mua. Ma le lau niu ni sailu. Le la e ngofo le iai o le maula le. O le tangata fo i le na mori mau Samuel. Le anga avea lang ke le fongi. Ke le fongi le nga pu e le aka. O le mafu angala le a fo ino fai atu. O na wakoneti. I le su enga le whaanga solo nei le tribunal i le sunga i le i ali o whatau malama po le tō whali. O le mafu anga. Ona e fai mai le saunoa ngā le komesina o leo. E soli tū la fono. E le i lalo whaavae e lima taita ina i ngā lue ngā wha leo. Longa whaia o le su e ngā lea sa whai. Lea sa talo sa ngā tu ia le fionga le minister whato anga. E ia me le whaasala lau so o ma whaamanina so. E le sunga lau le mali toa. Mo le sira fia la e le akungu o lo o fe mea i male o maukingoa ma popoli. I whaapeange e sa o isi mau whaasala launga ma isi mau whaasala launga se i e whai lei le ua wha manino antua le tauta ia e le lea fiafi. E le ongi whaila le i lulua. E le ongi whaila wakapi. E le ongi whaila wakia i pe susunu vantu le whaafonga le atunu. Le mafu anga o lea ai. Ia le na.
o le mafuanga ona ua famai le talitonunga a le komesina mangisi o i lakou sigia faia wae kakau le feaku ale makagaluega laga e lelei ko akele le kakalelei o le makagaluega ae ua famai latou nei e soli tulafono le faatinoina e le sakigi sigia lea ia o feafoigi mea e soli kulafogo o fegi mea le soli kulafo ae manatua mai foʻi e iai le video sa ou avatua o le lava ia ke au te iloa o lau ave whaonga i le keisi lea. Mangingo ia o le kaliinga o le fesili lea kali ai ia le fionga le komisinga. Pe ia o le fesili ia lea nga fesili ia poli no mai ava mai na ia. Le nga fesili ia i le whaavae ma le whaatulanga inga o suesuenga. Le nga mangingo are kali ia le komisinga. Ele aise me whaape kau a mai fo ia ke au se approval. Ele tau vatua le komesina se approval. E whai aingi suesuenga ma mea umale ai. Longo winga, aruala le komesinga ero ka whao i perkangia kele ma Amerika kele ma ka whao ai ko lea rui fo isapangia ruaku i Iraq. E whaakaria ia se approve ia mea. Nga whaile ongi suesuenga. Ole, mafuangar nga ole case lea. O le vaenga pito sili sa moa le no to fa te palo finangalo ile case malia le wa kasi le vaenga ya le nga pi e fani ya te o mata upulea e nga ka o le malie ro nei tu le o le mangingo le sa ngoanga le au le mali to no fa kara ngoa i si por kala me wotu na ya tuele ona nafi le sa office dingia nga sila fia e le komisinga ma le mingiska o leo lau fuafuanga lea o le afai. Leo ke kango rewind di kua leka. Leo fuafuanga lea la afai le tūlanga foi le leo o le sailia o se fautuanga mai se leo sue. Lea ia ia li o fatau malama. Nga ofisili lea. Nga sila fia e le mingiska ma le komisinga. O lea o le a e anga i le awala lea e tau sa ili ai masu e le maka upulea. O le kali nga au mai, ioe, asiata, na mātou fei loai, si la fia le leie le fionga ni mingiskao leo, koe si la fia le leie le komisinga, nga la kou si la fia umar por kalame le la fai. Sa o ia, kama ken, ea. Yes! O e fua mai foi o e Samoa. Fua mai foi lai lo fina ngā lo malau whato whala inga. Ngā sila fia uma, ngā longo puia li uma vaenga uma. O le ala le mafua anga le ua koe chachai, o le ala mafua anga le ua koe molia, ma koe wha malolo ai ia sunga yali. O ai se ala. A o fea sa iai le mafau sa o le fionga de komisinga. Ia tu lofo i le fionga de mingiska wo ka ua longa tofinga masana lenga o le fionga de mingiska. O le fo ma i or kula fongo. I ona failonga. Lo ia fa amasingo le ua porkiki. Le ua mingiska. Ai se ala. Na le se i faukuange ai se si ma faapeange ma faapeaifo faakalila. Fatali ea. Lau sunga le lauli le mali e toa, po o lau fionga fo ile mingiska, o fako anga po o lau fionga le kai fongo. Faakali ea. Faakali ea. Leanga ilalo o le faavae, o le a lava le meke ka uai, policy, kula fongo, a fai elima ka inga luenga leo, isuesuenga ma me faapea. E ai se me mawhainga whaia whapenga. O tautau maua mai mere kakau whaia kua. Ai se anga le whaalava pe interfere pe intervene. Po o le a lava le upu e whekau iai. Ma whaifo sesi. Whakaria. I laloa ai o le tūla whono e le whekau i. Se mangu e ka ofia ia. Believe you me ke le longa e whapea malauri langai. E o tai e le mawhainga nga solia mai le kula fongo i lumor mo kinkingi o le la. Se manu e whabelo la ia leo la auli ia mal. Ia, so what's the best advice? Give me the best advice. Langa o le mele kupu o le se i kau soe.
ai se anga le fa ya ko ila se si don't do it ai wa fa ya ai a fa pe o le nga si la fia le leia o le fau kuanga ma le mele le o le a nga ai ai se ala wo ko mo li ai fori just asking questions. Walanga o lai process i le kai mirengai. O lai wha ngā solo. Lono wingo tai au ma tala tai au. E o ila so reile. A o le fesiri ngai fesiri eiro o ma fofau. A o kangua koe ko mai sesi whainga wha whaingo fie. So le. Ngā kako poro kala mea lele iar mea lea. Aile o se i tū sori tū la fono. Ele o se ku so ku la fongo na tatou i o e inga le inga o ka paso to finangalo na o ta paso to manatu na o ta paso to fautuanga a o faukuanga ma mea lea nga ka oko ia ila o fai unga nga ko o ke e fo a o le ala le me o ko e fai ea sa o ile nga ho ya ka meki a ole are karangoa le uko e fai. Ole ale me o to tupu mai. Nga o nga luka nga o nga mapunga i runga, pe nga o nga fiki ro se si sa ke le se ungo se uo se si. Ia, ka koru ia nga whapenga, nga o nga mawhiki o se ka ngaka o loo kukongi kupeangi ka ngaka. A makalonga koe ka amilo le mea. Ke ia re koe oko se su e ngar pusi mai peia i lalo re kula fongo male ia inga lea peia ele mafainga faingi su enga whapea. Where was that? O fea sa ka oko iai. Iwe. O fea sa ka oko iai le ngā ma faufaunga le lei. O fea sa ka oko iai le ngā ka mai ma le ngā finga ngalo le lei ma le finga ngalo sao. O i ngā le fili e lo mafaufau. Pe ai se a ua uma e ai ua i ufa pea lea makaupu. Ia, ta o toia lea nga o la ua faa ngā solo. Ai li mawhainga kao fia ai fua le faa ali o le manatu o le mātou pito la au faa media. O le mātou pito la au faa media. E faa soa makalangoa i issue. O le issue le ngā, o le ale issue. Ele inga ngā le mea lea. As if ele isi la fia le mingi skao leo. As if ele i loa ele komesinga. Ma le sui komesinga. Ma isi tangata uma. Koe foi mai la ia la utala i le whaamani nonga vanga lea. O le isi ula ngā lai kupur ke mingi. E wha sa o tuai. Lea i ele o tūla ima mōlia le tō whāli o wha taumala. Ma por sunga le malu le malo sinia. E le o mōlia o ngā o kia ingongi whaila mangi. E se se leo ngai ko ke amaya i ele mele nā. E se se. No vai atu i tustu singa nisi o tamali. O i la tō o lo fia e. Tusi ma wha ailoa. Vai le o ngā kia fo. O ngisinga o kamali. O la ai o mai o la tō fōringa sao. Pe o le fionga ia fomui nā. E o e fiu. Ma nisi o le ano tamali. A o mentioninga si ia si a fionga lea. Ia langa o ka malo e ronga whaalanginga o le kupufia. Ai wo ta ua atua. Leanga o inana ama ia le tele o nisi o wha maunga. E winga lava. I ngisi o malu o le malo. Ai tau te sila fia la auto. Langa lena sau noa ia le sunga la audi le mare tore son nafi. O le we expose mai ai fo ilunga. Mare ko kongi kupenga o ngisi o leo. A o leo nei. Le la vea mai ai mare maula lea. Le whapea nga ia. Whaia se su enga. A nga ire ka avale ale mingi skau whakoanga. Ioi. A lea lai maua mai nei i nei mau. Le ki o a vevela mai si urupo o fo ile lea. Nei da te whai atu, o le uti tala noa, o ki le o fia kalangoa, ia, a le uti fia tala noa i le issue. Le ki oa vevela mai. Le ti oa vevela a walanga a wha maonia la. Ia wa oanga kalangoanga o le mai ai langa page. O le mai la vai langa page tala noanga mana mea uma matulanga whapena, pea whapea. E eini wha maonianga o tustusinga nei. Le ki oa la vevela, le ki oa fefeu le mataupu. Le ki o fefeu, o le ale fefeu, so o le kiwi. Pe a wha maongia, pe a moi, le ki o fefeu,
o le kivi. O le kivi e le o leo. O le kokongi. Ioi. Ia ke ngofo maua sa uongo se lau se aso. Tulo. E ke ngofo maua fo isa ukiria ongo se lau se vai aso. Ia o si fo ile o leo po se rua vai aso. Tulo na i malo le malo. Wa e lo utali tonunga tasi lea au nanga ele o le leingi kokongi. Ele taimile nei. Ea o te lalonga fo iwa kili wa ukelo le fa o folanga le ale fainga malo ina ia le leima si tanga ni tutongi mtulang fa penga. Ia o ia fia si kokongi pe afa pe e kaula mua mai ika. Nisi o ka i o makanga wenga. Le su e ai la ko me maua yo la tutongi. Wala ngol me ngale wa kula i mai. E maka ukia le fa le tonu o le matanga ruenga o leo tu lou whaafonga asamo. Makaukia. E le ongi kala faku kala iau te whaiatua. O le fōua ungofo male malanga le na malanga i neisi wha ili pua leo tutuila. Masu e ngā kūpe ia so uma le vala aulia o le fua le sa vala aulia le kō vanasili. Ai ua matua tai ma whaafia nga sa ili se le ni le malolo ai masi. Whaaftai whaapitoa i le fionga i le kone sula. Ia lengo sia upa anga mamai sia matoa o ngai pesen. Ka miki CCWS. Ia le tō whaafata. Brian Kayu. Whaafetai i le reita mali i tu lolo na tofi le kone sula. Ia lena maua. Ia la tava ia tu reporti mai i Amerika Samoa. Peina fisosoania e ile teleo nei. Fisosoania e ile keleo nei vaenga na helpe sa ile foi ngai se lengi a walfa ile pupe a mai a ia lato. E ma fa fa fie pe no foanga nei tangata matutua manisi no foanga fa pena. Ai o mo mai se tasi o tatou source mai Amerika Samoa. E maka uki a se lengi nga maua ile fa ile pu. Ese mai lava i le lua se fulu a feia o le mai le vala aulia na vala aulia i le kone sula. Ma le se fulu a fe on top o le mea lo falava ia le kone sula na ave ia. Ese mai le se fulu a fe ina ua fia i se tasio e kalesia i Amerika Samoa. Ioi. Ia mareka ia fe ka la reka i malanga sui ka i malanga ma le vaenga ie le ia fu le ongo me fa ipu tama ie le ia fu le isisinga se afu ai fa ko afio sofia kua e o ile malanga le e oi o ma fo ila ia le vala aulia fo i le fionga re kongi sula e la tau te faisauninga fatasi e la tau te faisauninga fatasi. Koe la fo ia i fo inga. E ui ele i au wai le kai o le au malanga. E se le kalesia sa au wai mawai masianga pe mo e sianga di mafi. Amerika. E le ngatai leo le anoa i o whaoso pusa pisupo o pusa pipi, sari pusa wahu, pusa moa pusa wahuma. Pusa pipi. Eoi. Ma hua talai fo i whaalua ngā whangua pe whaakonu ea. Kau māsua sua o le launga o le uka ma le parapala mā lo le. Toi maua fo i le taimi e whaafia i le stakist. Lipotia mai fo i e lau sos lea. Ka oka makua i. Ioi. Wa makua i kumulava. Ale vala aulia ale kovana, vala aulia le kovana, toi fasa o vala aulia le kovana. E le o se vala aulia le kone sula. Kusa vala aulia le kovana lena o Amerika Samoa. O le help par kone sula ina ia maua nei vae ngai fia i pe mai ale. Maua mai la tala. Le angoa i o le se lengi fo ina ma awai le pa ia o Samoa i se sae ma Samoa i sifo male au whainga ruenga nga. Ko mo sai le pusa kupe mare kingi pusa. E ma fuana o fa tu tala ia. Leanga o leli po ki sa o mai. Ai tau tele o sila fia. O ngai au mai a fo ie nga malanga nga ki nga inga malai loa.
na matua lai loa malai lai le fa ili pu. Ai ku fanga enga. Fiu e fa akali ka imalanga e ku ngakala. Fiu e fa atali fa se ikufangi ngai kupe e o ai nai tamaiti tulo. Kulo o ka o fa pe nai malo le malo nai tama mana tene e o se faingi ngai ala ko fa ka. Fiu e fa akali. Le lopo fe lai peko peko. Ai nga o folanga ma folanga nga fai ia. E o le pulenga o latou palapala malo ma le latou fa auso. E ese leo fai nga fola e o aku i upolu o mea ye ke maua o mea ke maua. Ai aru leu ka mua ale va ar nga fangua ualu i upolu. Alu male angonga i o palapala malo alele e vatua to telo nei tangata lau faiti. Ai foi ngong kaungu ua ku fai le au vai nga lai upolu. Kai. Alele i to ai tau nu atu to telo lau malanga. O li poki le au mai. Li poki le au mai i Amerika Samoa. Ia mau mai ko kongu lava fo er makanga ruenga lela na lele no fai atu. O lela nga lele ngo fai atu. So le. E lele anga umaka nga kai ko ai kiki a au le me pito i le anga. O kama ko ai kiki nga. O kama mua nga le uor pau ai kongu makanga ruenga. Ia eke ile si kanga ka eke ile si kanga kale sa kau fale leo tu lo mar fa e feula le pui o le fa i pu e ke o lele ka u mai upodu ai vidi melela to a inga o le la u tau nu atu ia la to tu fa anga o pala malo fesili e kuro ia o ala mena na vat ai ka umai e mama o mame fora i kukuila o ai fo i le poto le afu le la fa umanga le meanga se va ai ka ko ia o fea uma tupe ia na maua i lea malanga. Au fea kfapenga. Kalo sia ia o kou whaafonga mai. Leanga e suma lia i le ngutu ai o ona le manava. Ioi. O le af maua tu ai ngā mea nei. O le a maua le winga lea leino ta whaia tula ukala mongi a lea. O le wha ma i a lea la o se solongi. O le wha mai ma le wha ka inga leanga lea ua expose le kai miningai. Na whai mai e whai ngā mālo tuai. Lea la ua wha ai loa i lea kungu. Ku ai ngā whai ngā pi o ma ku ai ngā whai ngā ngai. Yes. E sau le kufa ma le vale alofa. Ngoko umai ka mai e le pule. Ai kufa ngai ka la Amerika mangai ave ngai pi ngaki. A wae na tinga ina matau tinga. Ioi. Ai leai ma se mea se wha vai o kokongo ngi makanga ruenga le malo e kusiengi wha vai wha penga. Nga ore kasi a le whainga i tonu o Samoa e ia lato wha vai wha pea le lau ka uakua. Nga ore kasi a e iai wha vai wha penga a e leengi wha vai nga e whai kongo ngi makanga ruenga. Leai. Na ore tasi a whaapokonga Samoa e mawhainga la ko whaia wha vai nga o whainga ngu. Yes. Nga o whainga ngu ua iai ku ai nga whaako whala inga nga leanga o le mea na o le ala i le pule o le kaukua. Ai o le mea le wakupu. Le la avaku e whapenga. Le la avaku e ku ai nga wha vai nga. Avaku whai ko kongo makanga ruenga. Leanga o le whai. A le whai wa kele e o i meo sao whai wo iai. Kulau ala makanga ruenga lea. Tulo wa le pa ia lau tele. Ala makanga ruenga lea. Kele o le sao whai nga renga wha sao. Se le o koe lilongi mea. Ele o koe lilo. E kau ai aku avai ko kongo le singo fonga whaia pia. E kau ai aku avai ko kongo. Ai mamori o koe male ava o leo. Eoi. Ai me la whenumi ai e fua le uto ia male maine. Eoi. Ana maalianga. Awalanga aolo e ave me ka u ava whapenga. Ona mafuanga ngai le ka kaunkupu ngā mea. Awa whangi makanga ruenga maname. Ele te tauno whaia. Yes. Leanga a ka uloa o se ava. Iyo e koki o whapenga represent le makanga ruenga. O mea lai maua e ave umai le makanga ruenga.
ai le fa pe e aru kongi ko kongo le ava makanga ru a leo ai mo mai au me nga aru la ai nga papa nga o ala nga e pase se mai fa malu le ngol makanga ru nga leo again e su malia le ngutu ai o ona le manava vai ke ku fesiri por me wo ke e wo mai tu fesiri pe ke ia le wo fa mala i kikiri ko va kur fa fonga le tu wala nga fa penga tu fesiri ia te ia le fa mai se la ngor ka mai malo si ale ku lo le ai ava malo si le so di e ia le si ai ava le ke kala ngwa ku wa uia le nga o lo o kausia o le o te tausia se tama so lo kama wa valu lua kausanga e lua mai kanga kalau ke mala malama i kanga kale ele moringu pia o ngai aso uma o fio fa mama se koko va kur fa fonga na tunu anga fa pe ngali le si ka ko wa mio ioi o isi kanga o ri pokianga fo mai e ri pokinga e ri poki fo mai e kele nga o trick ai nga mai ai awanga ngalo e le kai mau scanner fo mai le mele o le malaunu ua paua ai o malaile mau scanner fo mai ma x-ray ma meu MRI ma CT scan ele ma wan mele ka o mala ya o mala ya le wo fa yet e ma faina la to e paua me nga kai le malo losi e paua me malo e nga kai le malo losi o fa akai fa o po ngei ya o poko ma fo mai e fa pe mai too much sugar too much fat too much alcohol too much cigarette tobacco or whatsoever nga too much o menga pauanga o me e maua i meu CT scan ioi a ole mele wo kupu ioi vai oi polar ma fu anga wo ke e wo va ve mai ioi ke ia ofisi dia ko fa mai ofisi kam ki o ofisi kam mau so le ar kam mai kala vo ar kam mai so ai sa ungar kali ke ia le bo so ale mai ka ko mai ama ko vai ko ke e ko lo pi kafe me pi ku lo wa o ru tala no al tu me tu tupu ai ma fu i se a le anga o onga le afu o onga le afu o le i or fasea o le ia o le li poki le nga mau mai ngi i le malanga le nga malanga i tu loa ka lo fae i na ia li i matama ita i malo le malo sa nga pakia o le se mea ngau maua mai ai le sosi lea e kau le se mea nga maua i le se mea makau kia kele nga maua e si kai faa ili tangata le nga ki nga inga marulo nga fuma mea ia o kama ia ile yo ile pia paki ko i practice sa fa ia fa la ai va yo ke ngofo ki usila u lo me fa practice o tangata mai ile yo ia nga fa malu lu la ko air conditions mala tu i potu matu lo kamala nga le nga u ku ke kele le nga maku u ku ke kele mai la ko akor malanga le o so solo fa mai fa nga ia iyo o le futas ia te ula ia ile mata upule ma malanga le me se fo you to tonu la vai ile matanga lueng e mo o mia le kili vor mo kanga lueng anta to tala no i terms fa le nganga tu loa ata to tala no i terms fa le nganga ole e mo o mia kili va deliverance ai ata to tala no i tu langa fa le tino ma fa le ona pone ia e mo mia lea e mo mia kiria uma ese kiringi io o le te tau vai tu pe se breaking news le te tau o tele ro se pe mo ise ngai kala o lo kere ro pe mo il tala le o vai tu ngale break mai e se tasi rungo un tattoo news update se tasi o tu si tala fa pe ua maliu kere o mai loa ia ta iro eu te musu va ve fai atu tala nei te ua o uma ia
Ale o ko fa vai ku ngali I le me di mali tanga tai te fa pe mai e se kanga ka kuskala ska ka fu ele fie fa nga malo ale u wa ba vai tu e ye pe tau mo me se tala wa maliu pe wa fa ilangi folo yeah I don't know confirm my love o to wi ale tu langa o le vaenga le ya os kanga kai e makua sa malainga fa nga malo io no fa pena tu ale te io o kero lo ia I don't know a tanga tele ne te mai os tanga te fa tu ina foi ya peta tatia tu fa pena ai a ye se fa maunianga ya nga ya ki o ko ki sirfia o to le tanga tele te fa tu ai la tatu tu marologa ka ko me e ko marolonga I wanted to make sure langa o le fa ka ko update la tatu tu marolonga le temine ya so ka ngwala sa idia ku le au pe pare ya ona tatu tu fa o le tatu programme ile nei vanga o le fiafi Whaongare tautua le Pacific East le masina toa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo I tātou I New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu I vai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapitoa nao le lima tala de tongi e lafo le tupe whaonga I le Pacific East mobile app. Olo awano fo le direct transfer lafo I o tupe I le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni I le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaona tongi au pili sa moa e whaonga I le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o Varselau o tasi o nono mo se la e lata la tātou I ati oe. Pea siasi o tātou ofise tolu I au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga wha tau I mangele. Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori sa moa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Be there. Journey together with Digicel. Ya, taibaro batile ua joe 5 minute ona, te 1 minute on taro li tula e ono le taimia manjo I New Zealand Day. Fatalo fobo folo fatuai I le sunga fafenga inga Reverend Tole Foa. Tupai. Levea, ya marfitua Helen matatu Tasi Market nai mangele. O nga lai balobalo ai le tatu tauta ia I tono le tatu fale o loa ne vanga ona fiafi. Ya marito telefo o tatu. Ole tatia ole o ke fiu e kausu ese confirmation yes to tele o to ia ua meli mai io ma failo mai ia le tulanga le ai maliria mai ole fa fala ia ke lo langa la ele o maua mai se koneti sa o lava fo initial data ua ai pe ole ai adapt o mai ia tala tangata I se fa matalanga I lungo social media I le fo ia tamapo le fo ia tulanga fa pena ai ole
Tātou whaame tātou le tātou tūlanga o tātou updates. O le tūlanga nā lea ta o tō mai ai ia le tono le matanga ruanga. Ma olo wha ngā solo la. Sa ili linga o le mata upule nei. Ia, e le tebile nei. Tātou tau whai te talo whaatasi na ia whaalia lea me o tonu le mata upulea. Ale sunga ile li malo le malo le tō whaali o whaatau malama. O se malo le malo loto toa maloto tele. Sa ia whaafea ngai mawhina wina le tele lava fo yo. Ni whainga sa whaasoli tūla fono i le malai tia whau. E mafuanga o whai aku e whaasoli kula fongo. Leanga o le uti tau muli mulia. I unga ma le saunoanga na au mai e le fonga whetalaina ia whaasai nai ona o atu ia le i tua ngai le tūlanga le tai au fo. Ile le whaatautonga le na wakwe ala ko. Lela na lela ino whai atu. O se toa sa ia kau mawhai e stand up. Ile ma e o whai pule makaikai o reikua ngai le ngā fo iasu. E kau ke mo o mia la ngi leo sao. E moni lau tala sa mo, tau te agree lau tala. Kau ke mo o mia ngi leo wha maungi. Ia la akau mawhai la e kili leo wha maungi, ma ve ese leo wha maungi. Ai whea ngai ka kou mare au pi o pā, mare au su e mea. Ia. E kau ke mo o mia leo wha maungi e kai pei o sunga i hari o. Manisi a lai tutonu o mitanga ruenga. Ioi. A le la whea ngai ka kou mare au eri au lo. Male au fiufi. Male au kau whase. O upule le ianga. O le au eri au lo, o le au su e mea wa. O le fili a lea. O lo le tautara sao. O le fili a lea o lo le kaukara sao. Ua whaatau oe. Tulo wa. E la vea i fo i lau whasa. E la vea i fo i lau ako. Ma kou o lau whasara lau. E la vea i fo i. E la vea i fo i lau whasara lau la kou ia. Tulo. Pele fia pai mala fai e mangingoa mare me e loko mama e langona fa alfa sala lawia e le o afia fua ia la ukala ai matua ili kaka ya le kangaka ua fa kau o le tele yo nai fa sala lawu fa tau tau dia le wai yoi o le kele yo ngai fa sala lawu kau dia ka kia fo ila le o ia so fa sanga mai o ma topito la au se fa sa ukala ala wai tele ala ola le me o le whaasara lau kaudia a kau ngofie i o le kau isi whaasara lau kaudia ia o le kau ngofie ia o isi whaasara lau zure ngare kai se lau waka i lua se lau kai kuru se lau wadi done sold ia o vai kau o foga foi le Yeah, we've got $10, down $10, $15, $15, $15 go $20, $20 going on to 25, 25 we've got 40, 40, 40, 45, 45, 50, 50 we've got $50. Now we've got $60 over there, $60. Oh, we've got $30. And now we've got $90. Now we've got $90. Can we have somebody with $100? Now we've got $100, $100 for once, going twice, going sold. $100. So le ele foi ni o fasara lauka. So le o fasara lau ngi o makua fa mangu ia ngari. Ia. Ia. Anda to ia lenga. O le mera nga o kupu. Nga maka mai langu a. Esa o ro kala va o voi le tulo wa fo ia rest in peace ia tama. Elang wale poviri va ai vai melo ma va ai kilo ko marka ka le nga kilo e maka e kau le kau fia ka elang mu ko fa singo mo ko fa me fa sino vao o le utala no antu ela no alpo vai ku va ku orlangi moko la ori mai nga ia e runga mai la o via un hade fam e la muang elang di lo la tala e fa nga na ina tama vale se fa singa o kama i ori de mele la ngo le mele le la fa i ai le kele o mea se fa singa o kama i ori nga ula nge ya vao se fa la kala ale o makwasa o ale la ngo vao ia ala le au langu muanga
So ni so le makuasa wa. If you think of it. Sa orkala ka manwa. Sa o le talal tamalo sa pipi. Ang o vasa o sa pipi. Tulo le fio ang o le taulangi. Ya. Tofa fo i malainga sa tofa. Tu te tele o sa le murianga. Ele se. Nga valo ia e vau. Nga valo ia e vau. E iei le aso le atula i mei tanga tela no muana. O kanga kai a makai mumu ai vai wai moanga. Ia, vai ele ise si le valo angar ka malo. Ia ara ngai la ai fa akusa i povi. O le tele yo nei fasala lau tau dia. O le whenkanga le mero wai. Wakaudia. O le upulina. Do you know that's why you whenga kaanga? If there's one thing you whenga ka inga, nga pewhei kai ka ngaka ila ususu e ngā leo hau i ta malo leo President Trump. Whafonga mai fwoi lau Amerika o te lo fwoi nisi agree lau tala le pele ai. But this is one reason o te lo ai le e se ai arka malo lea mai le kele o isi pereskingi. Because nobody can buy this man. Yes. O lau ngā take. Regardless ye le attitude dar kanga kawa e kilo ilanga attitude e makua e kele aku kaka ele fia ia i ro tatia ia langa attitude punga le ma mea uma fa pena awa or ka maloi longa ma fau mo Amerika ia marka mau ai ngo Amerika ko fa fo i mai mea uma i Amerika fau si ai ngo mea uma mga war ka malo ngo Amerika ko fa fo ia Amerika le power sai ai e fai akura kala ka malo fo ia o inga se pai mala fai e won ka malo i wo ia as fa ko nga vevela ma North Korea me uma won ka malo you better shape up sa el PCR Chris you better shape up otherwise ole adu ka ui ma umea ka fa ngiu kidia fia vevela ma ya o ai ma pai mala fai sai nga me uma ele fo i ka malo but one thing ele ma fai nga fai because nobody can buy him. Langa e kele ang kupi. Ioi. E kele ang kupi. Ia. Ele whakaua i sesi. A o le te le i o le au kauria i o wa iairi ki keimi. Le ala fo ilala ngā e arua. E uma enga. Ua so solo ai male mea o le loto wa leanga. Le la ukalangua ku il wha mai lea. Leanga o le wha mai le mea. E kaulia loa, e whaatau loa oi. La vea loa oi le mai lea o le mua. Ua lua ufonga. E rau kangana ngoa ka uka ukia oi le solutions. E whaakawinga loa oi. Lua loa ufonga. O luke wha, o luke tomu whai e vatu sianga ngana wha loa loa o le upusa o aia. Wha ngurua. Yes. E whaakawinga loa lau ko wha. E whaatawina loa oi. E wha ngurua loa. Nga e kingo role ia Esau. Ai e leo ia Jakopo. Ioi. A e alui o e mawaisau mea wa e ngofo limu pai. A e alui ke fiaola ia la fai wa e ngofo limu ia. Ia ko pai. E va pena. E te fiaola solo. E te ola fiaola solo. A ole manga ia. Se silia si mea mangu e maua ma le file e mu. Ioi. E silia si mea mangu e maua ma le file e mu. Ioi. A e whakarikali fo i le kaimia le atua. Kei lo I've learned this i lo uolanga. Au mana ia fo i tatu. Alo rika whaasua ka koko e awhia fo i la ia le i le a wharea ka koru le lenga. O ke ngia ngei mai an mingi ska i le whale kungure poro keki. Koe ku i ele vangoa. Ai wo fai atule nei vaenga. Ioi. Ole fili le o le lalolangi nge waka ko iai. Ole me ta o le tangata ele loa ele mau kongu po fea kongu e kuai. Yes. Ele mau tonu.
e le i roa kongu pe alo i luma pe alo i kua. A o le tangata mua le nā le whaaleanga mea. But I've learned this over the years. O lou whaakarikari le kaimia le atua. O le kaimisiri lea. E ei fo ile taimi tātou te nau wai. E tope lau maluu lau fuafuanga. E le kaimi a oso leanga o le nātura o le tangata. O le sairoa. Manga olo e happen se mea. Manga olo e kupu se mea. But wa o ina fo ia uia. Ia maua fo ile ono sai ma love pale. Aile ku uaile, ku alalo, ma le fangu. Ioi. Au lo te fai atu me ta o decision making iau fai ungai fai. So koe whaasoa kua ile mele ile keisi lea. Malia mai sa mo si fatu langa il tama en ko le ala lenga fatu e fa mo ku le ukala le la fai. Tele yo taimur proclame pe o ke mafau fau whaasoa me le pele ai. Awo mana tu la whaasoa kur kai mingi. Mana tua mai fo. Ina wa umana faile mo le maua Samuelu fo ile lunga proclame ngai le fei ka ya le ori ia. E fia umam fa ka ile la lolangi ma sa mo aro lofa ma ainga o tu au. Ainga o ya ele aro lofa in ka mai ki feoki ka so ile ora kere. Ko ka ko ave ro ku sa nga. Ave sa o yere ngana ile popole pe feoki ngi fa nga wai ma ka usue. Wat ma fo nga le feka. But anyway, a fua mai ile taimi na sa wai nga mafeso o ka ia markama le Samuelu. Mare kopenga a koa o vilia ngo fiso ka isolo ai. Enga ole kusa enga ole se furu lima minguke. E a Lord proclame. E ile meta ua Samuel fa fonga le ngo fifa so kurmele. Ko se furu lima minguke. E a lola proclame le aso tofi le ke mankua ola skofi. Ole ala ole va ole sur lima minguke ngi. Le o ke kau vidi solo ile ia o vidi ang o vidi mingiska o vidi komsinga ile kalia mai o vidi matolo ia ar kampangi e kausa ili mai masu e se fina ngalo le pule o le ngaduenga pe e le whakarangonga le alanga e fisi ma fao me isa muetu 15 minutes le ko pe ke fonginga ye fa o re ke le fonginga o ngau pe anga fa apea e lava se kaimi o ke vili ale ala. Remember for ile fa ko video ile ina ua umar por kalame o tau maua mai. Ai anga fa apea e lava se taimi. O le last phone call o ke faia. O ke vili i hali mongi. E fa ai loa i ai. O le kama lea la asau lungol por kalame lea o fa akarangoa. Remember, mana tualanga le wa amaka mai le asolea. Ua peia ia makere masangi mamale. Ia peia ia ua. Ioi. O au se isala e rua o li mongi o paris kinga le fami. A o tau fua mai fo i o tau Samoa. Anga lava se kaimi. Ia, o te lea o le ngia o tau au te tau tino atu. O ke vili ia li mongi aile ifa aile e inga por kalame. Leanga o au. E iaile vana ia te au o te mo o mia ai o ke manga o informless kangaka. Yes. Le mea le kako strako lai fo yo mele o le va fa lo ai le fainga o mele. Wo ma fau ngai lai le lo fo le tualanga le wo ka o le mele o le timing. E tok te sila fio ko Samoa. Anga fa pe lava se kaimi ai o vili ya li mongi. Ai le e inga fa sala longa pe ma le ma live ma Samoa le pre-record sa ma live. E ko ke lo la le me kupu. I have a strong feelings. Anga o reach out ya leala po limong. Mo utango e brief. Fa pe akura wo fionga. I just want you to know beforehand. E ia ile kama leala asa we failanga mori mau. O lea e kua ingai oe. Po o lo suafa lea e ta ua. Pala. O le kali o le mea lea. Ia o te ilofua isi la fia Samoa. O le kali o le mea lea, au ke rangonga e whaapea maili i mongi a kia. A siata. Se maria ia ku unga mea. You see? Wewai, le wo karangoa kuai. Le anga o te mana o e sira fie Samoa, e lengi mea whawhau, le
o kulo we pisa mai ai le kamai ele yangi nga me fa o masangi kamale le upula fa ele ni me fa yes anga fa apea ngei la o ke vili mua menge mai la ukala ele se fa karangoa ngai faia now ele fa apea a me o fa kawa no ele sa o me mo mai ya limu ai ai le vale na pe o lo wava e pe o mai wa ko ma vo pe ya wai ko ki o si fia e o pe fa pe mai o le for nga le su e leo malea you know le nga ele develop nga information ya ke ele killing fa io ai nga o wi lo le it was the right time les fulu lima mingu ke le nga o mawai le mafso ka inga masem wala va les fulu lima mingu ke nga ala o mai le tu o ke vili solo ai i mea tula ngole tula fono me fa penga e alo nga umanga e ol prokalame vai pingere ola ukala nga umanga e ol prokalame wo uloanga wo maka ukia le mori mau ama nga heng apa wo umat prokalame po wa fa mai o walu la uta avali o vilia lo maleala yes o vilia vai yo ingale pingi anga fa apea oni mea fa there is no way Jose yo ke vidia I fuale ala ele se comfortable ma se confidence ya o e faiere nga mea le nga o lai ke loa ele o se pat nga o le fa yes ele o se pat nga o se fa po le ai vai na o I loa le o lo uloanga ua maka ukia le mori mau au mai. O vili ai loa langa lau kei loa. La te le se taimi e fia karangoa iai. Ia le ngā lengo karangoa aku e whamai e sau le asu whalili. Mai wale rei le lau lau kai au. Pea ua oi kai le matou. Pea umari celebrating o le makou. O le matou asu whanoa noa. Mangua ke mangua le asu nga. A e toi fia mantua le vai asu tonu le whaatatu noka masem. O le asu kongua neng whamanga koe le asu whangoa ngoa. Ale HRPP. Le anu whamai loa se I uma. Ia o nga saurore lunga, ia e akut proklame le asoro nga o le asu whangongoa. Ia ai sau e markara whangongoa. Ua whaasai langa lo yang koe saurunga. Ai le I uma ale whangongoa, nga o nga asu whangongoa. Ai e mai lunga I singi. Vai laka ko ye. Nga o mea whangongoa, mea whai. But e toi fo I mai ala utala ia. Ona o le whaama mawhaina o le upuleanga o loa. O le right time po le God's timing. Ia. Wa ke loanga anga o va so ta ai le e al fa sala longa. Maybe e fai fo ingai me o harmony agreement. Se mangu e ovo ingai me o harmony mangi me. Ia mau mai. But ia male la na fa maru lu toi fo to telo I la to I ia o le kulanga la le o ia. O le so lu se fu. O le masina fo. Le lai tō lau I loa le whamasinonga I mata upu la nei. O le fwoi lai a fia ai I maka upu ai o le solua sifuru. Ia le fionga ia whipule ai, whai matasua o le tamaitai po le tausala ia Lisa Marie Schmidt. Ia o le sunga ia Sam, ma siona whaletua, po siona tō lua ia Sivai. O le, ia mare tō whali, lio whatau balama. Tō lau I loilu mo le whamasinonga. Ia le la tō mata upu le nei. Versus the police. Kuso o lea ua le Sam versus Lee Moni. A o lea ua Sam versus police. Ia. Maka ukia. Pa le kama au kua a leo Sam ai pa koe whiko aia. Toi whito ai matanga ruenga o leo. Ia. O le tūlanga lana. I le vaenga lea. O le si tātou update mai Samoa. O le ua lipotia mai le sa ili ai o se fautuanga whale tūla fono e le sainga vo I lea. Kako whaingo ingo le sainga sifuru mili o nga I ka alafu mai nupi wha. Whawhaingo fia I le na mai le mori maua le sunga ia pari pano moala. O lea ua ripotia mai e le observer. O lea ua sa ilia sana loia. Ioi, fautuanga whale tūla fono. E fia aveisanga suupo sanga kangi.
e whaatatau a ngā i le German ia o le no pifa e tusai o ni whamatalanga e whaasanga e whaakakau ia ia. O ina ua o whaitau atu i le newspaper lea ma le latou article. O whaapele i lo mawhauwhau. Ka fio la e kangaka. Ta fio la e i loko kangaka. O le asanga whaia i whea ngei mea. E le talale na sau noa i le sunga lau le mali doan nafi. Anga ua file e mūre koi inga lea. Anga ua file e mūre koi inga lea por kai kai o le kuangai. Au te iloa ua toa fi mali e lava mea uma. Ia o le ala ua mai ngengi usila se whakula ukala. O le ua mai ngengi usila. O le ale si kala le la o mai e whai ngengi usila. E se mai le su ngā seilingi. Ioi. Nano te whai atu. O leo le mangingo i o le au mai ngā o le maka upu. Se fulu milionga ai ka alafu. Wai fiku milionga fa upo poele si koru milionga neng ai ka alafu e wha kau e whakan malo. A koar kausanga si fulu lua masinga ele se peimengi. E kukongia o le long. Ai alua kumare lima si fulu afe e pounds. Le siaki ele se kupi. Ai alua koe wha malia i o nupi whala kukongi le wha afe ke ukusi wha afe lungo o kesi a se kasi o singia o nupi wha. Le sainga. Iyo e le sainga leo ka wha kuai. Le ua o whai ngei mea. Ao le ala mere la koe su. Ai sei whai akula. A whai la ua ti ngā ia te oe le sainga lea ma wha sa moa e se si le sainga pe koe ka ua ke longa po o ile ku mai kua le sainga. I mea nge wha upu me o le sainga e umai o se koi inga sa moa. E sei whai akula la ukala. E te irole mea maari e sa moa i la kou whaafonga maua malouko marika kou whaavai atu i mea. Langa o leo nganga o proklamen le o te tango e tau atu mea i e o loki kango e identify ako mea ia. Lea e maali e i whainga le au vahenga ia. I e whafonga la sa moa. Ngā o mai expose mai. Ngā o mai expose whaasori kula fongo. Ia ngai loan ngai kangaka ia ngā whaila ko ngō ngā kupere ko ongo. Kampangi ma whaala pukupunga. O avele sa moa observer. Ka o mai sa moa observer. Ka mai runga. Leai ma se la ko popole pe se isi silange ma se silaifo. Pe sori kula fongo. Request ele si faipule HRPP o io le sui kai fongo o komiki o kupe o pare menge. A lai malanga le kai fongo ia fale o mavaenga. Ai request le sui kai fongo. Le faipule le sful pasengi. Ai ngofo request ia lounia. Lai fai maro la ko usi le fia e sori kula fongo. Ku ilunga li mongi ia fa akure lafo. E request ai mea ia. I lako komisi su e lako o kupi. Lea la ua o fa apare mea lea ile observer po o ilava o la konga ave ile observer. Lea la ua vevesi ai lo mare mea sa kia ai fua mare ngā ruenga le sunga le pari. Sa ulo mapapari i ka ulo mare mea lea. A lea ua koe o. Koe fa auso mai le sainga. E au mai e su se legal advisor. E fua ai se su le vaenga lea. Leanga o lea ua whailoa fua mea e lea kakaua whailoa. Wait a minute. Sa o ia tui. Whoa. Whoa. Wait a minute. Sa kamano. Oi. O lea la ua kou iloa ngei. Ele angare me ka o leo whaasori kula fongo o ngā vange i runga information o isi ma whaai loa whaalaua i kele mea e kakau o ngā personal, ma private. O lea la kou ke i loa ele anga. Siri. So le.
Se ora kauari o tu. So le e peia e sa ori o tau tau e vale ale atunu. E sa ori o kou kaur makua kulou samo. O le kauari o ku e vale e whaavasi vasile aku. E kou ke ka alo mai e ali o le amau ke ngofo aku ma makou vai aku ia pe pelo e fai mai. La fa fe la o kou o whaaluma ka ko avise nga ngana lele I fo ilele e nga nga ku sao. Fa fe ko o whaaluma nga ipisi sim fa la popoko nga ia nga o faile ngo nga ku pele ile o sfuru mon kupu milio nga le pisangi. Ko o mori kai wala nga ile ma fai nga come on ele yaru se angeru. Ele yaru se angeru o le HRPP or kanga ka HRPP nga ru aver samo observer. Let's accept that. As of who po ai lava ya ngai ke le sa loko ya o ia le ke maka mer ke binge wa ke longa o le maka uma wale we ngai usila wa usila ako ai maka uma tauta ya ya uma foi le tune in le tano ava por kalame yo la ngo foi la ko hotel mama maka mai le ke binge fa pe mai wo ka fio lai e ese foi le sa o kala asia tai e fai mai ya o ke lore sila maka am kilo fa malama la maka ko ngorong hotel ma faro fa pegi fa malama ma or kakangi or kerfongi ia or kawari o ko e fa vasira ku umala ole afa o solar ngai sai ngai alu su e fa isanga kangi ai nga ma fuanga ngari ya ngai mea o ko ole fact lo ke kala ngoa kwai ole fact. Yes. A ola ufa asara lau. A ka koi loa le factor ma le issue ma le mea sao. A ua le alo fua. La mea la inga alo fua me fa alo. Ia. E di se mea la ala inga fa alo. Se sira utou. A ia se vaenga na tula e sao ai le alo al prokalame kulo la fa fonga le fionga le sa fa pito le pale mia. Ngai ko ke fa fonga ele alo le tau te ia. E alua koa ia. Po ai foi se mingiska o ai le ko ki fa fonga e ko iki a so umor tau tai e a fea le fionga mingiska o leo kele iwe ala ma malanga le feringa ruenga mo issue meranga le foi lau ke kalango aku le anga o le mele yai e pei ma tou ni tulo pei ale aku o le ka alo pei o le ka waso va ai lai tou ta longa ia sa o ko faia a o pongisa ai e le o si la fia le aku le anga sa o ko ka alo ai le ai ma se si sa kango ka umai ma fa pe mai Samoa le ka alo ilo sulua ma singa le kongia interest au ko long ka se lau ka la au ko long ka lima se lau e misi dos pe mengi mo pe mengi no ngalua ke mai markus sa mangia ku mai ma leo koso vai o le mele le ko ke fei kai lava to te fei ta tele tangata ai fai mea sao le anga e fa makira kila maka uma ye ko messe o fela arula le sa inga aru esu e ia ko inga mea o lenga kangi mai longa ko alua e kangi mai ko alua sa inga ma vili mai i kai fongor ngupi fam fa pe mai la le la sola sa inga ro ko alua la le la sola ai kia i mai ya umalonia o ai e kalia nga mea o ai le kau fa'au so le ku ngai mea o ai le alu e karia mea pe o le la ko so ku le ia isi sainga walanga ala kwara sainga fa pui ai you just don't care e ko ke le popole pe fa pui walanga ile o se ko kanga vai le mari o sainga le mari wa ile vai loa kulowa ia wa uma kwa fa ka fe kwa pe ase mali o kulo pe ase ia ka ke muso fe ku kala i me kua o lo kuro fa pe e o ma kwa mo fe fa singa sainga te o fa nga makau ta vai ai o le a fa o nga e kanga ka fai por kiki elea la fa o nga tanga ta alo ai o le fa o nga kanga ka ko ke ka alo ai Ioi, oe fo ile te mai moa mai, oe kanga kale fai ngā ruenga le malo le ke fai mea leanga ma e fai mea pio. It's just a matter of time before you get caught. Yes, it's just a matter of time before e ka ai fo i o fala.
Kulo wa se fatula utala nga uke fa karango mama. A faye moni ma fa mauni. Le news le ngo kau le ngo fa lo ko kanga ka isi kasireo. Le ua maliu le woki kulo. Tasi fo ile wa kumu fo. Kulo wa. You know, okay respect. Ai langa o kala kusi. Ave al fa alo ile ka kau i fa alo. Iwe. Ave fa alo ile ka kau fa alo. Iyo, lenga. Lenga kasi fo ile ave fa maungi ya kasi dia ka olang yang kala lenga ya. Ya. Fai kala leanga o ave yuka ave ilunga ave ilalo ave ifea. Ya la kala mo ya. Ai tiri fa pela ka ki fa ya ko le ama le ai. O le soifuanga le ngei. O le me ke lulu e ko seseli. E follow mai fo ya u mea ia ki we. O lo ke lo le ya. Tangata i e faukuar ka mai kai pale mia. Le kuku afi fo kongi. Ke lo le. O te lo le. Yes. O ka ngaka ia sa la ko faukua inga fo i sko inga o kuila epa. Lea. Kasi lea vaenga a yeise fa to fala inga fa inga malo lea nga iluma. Kasi lea me o kaung sila ye. A sui a kwal fa inga malo. Maia fa inga Amerika. Sui uma ese avese. Vai la oile ngasu le o ngasu ele bea. O matua ngasua. Kalu le vaenga ya. Leanga wa fao nga e kuila epa ma pai mala fai e kai wala ko fao nga la ko kamai o ke fai ngoa mo spai ya ai mana ia tasi lea a fai fa fonga mai ngoi fa fonga mai ia lau fionga sa fa pito ia lau sunga laule male to mo le anga ilu maru fa kwai anga wa avakure le lua vai ko anga wa avaku sui kasi le fainga wa kau foi as much as kau ke alo lo fai kanga kamera ko ngaruenga le ngol mele maua e aku treat pe yo me ko kingo la ko ainga who knows ola e la vaenga ya lai ko kongor official parmia le kaka le kargo kwai who knows ola fai ya ku ya ku lepa don't you worry papa don't you worry papa we are just pretending to look after mama yeah. Wa ke lo le la ko fa le fo ile man la to vala le fai le fionga sa fa pito mama. Ai a uma enga ya so fai so o yo Iyo la wa fionga mama. Ai nga uma re ku mama ku lo wa uma wa sign off wa uma le aso vili ya papa. Awe te bole ele o su ya me ya na fai. Awe ke bole le ai sekia le fa ma ya mama le okay ya. Vai. Yeah. E matua yo agree ya uia. Ki lia uma ese. Administration sia. Pe awa kur fainga malo. Yes. Lenga ola ko uia le ua lau fa ia mea. Tulo ua. Ele hangi ngō fa ia kua. Ai e ki ngā ya oe. Ma e patonua ele moa ulu oe lea. Lea eke iroa oe lea o ki karangua kuai. Yes. O e kongua ngai ke whaafonga mai. Whaile mea sao au e ke whaaforinga au e te whaangutu lua. Aru ese, whaamawai. E sililo whaamawai. Whawhekaia, oi whaile matanga ruenga, peo ti nāmata maitai. Peo ki ngamaka maikai le sa yesisi i ounga. Lenga ka i mua re soro ke e vo i lele lenga ka i le HRPP. Kei mire ua. Lenga, kaula mua. Ai nga uma e au whaamaongia le tūlai o le fast. Whaamawai loa. Ia ke au. As much as ilo whaangoa i langa meanga whai. O ke whaafekai aku. O ngā ua e whaia le mea sao. Whaamawai. Aru ese lai eile sikanga ka e siri aku ya oe. Aru ese e eile sikanga ka e poko aku ya oe. Wa uma fo iau me kokia, wa expired fo iau oe ai kia, wa expired lau faukua. Yes.
tolo wa pe fa pe o ke pet hashile I kaka whainga ruenga maro kaka I e whai unga a sala I lo umama whaku iai a lele kupu mai lele wa lu ngā la lo ngu pi whār ko whiku rea ai saule lisior ko whiku e ngofo le si le finge ka mar whai pule o le akari o le uso le si pe se uso whai po se half brother o le si whai pule e whangaua o la finge o le isi e makua HRPP au riuri e roa ai kai mire ngai le kulanga ko kuoi longa ai vai so kanga vai so tanga lala na le ala no ta fai atu e ka ke fiu e kau fa sa o sa o ma ve ese ro ta ma fau fau fa pe ka ke kango e nei o la kule kulea o vai vainga ia fa fonga foi la sa mo ai la uia tala talanga o le ala ngai ala inga fainga ka ia ngo ka kango mo ka fa pe aku ia malia ia sa mo o vai vainga o ngai kangaka wala ngor kala ngoanga sa ka ko fa ia ku la ibele HRPP yes wa foi langa sa tato le imala malama a ko I operations ma fa lilo ma mea le yang kukupuku pa wale mele ka ke lo I nga kai mi nga salangi nga enga na olunga di salangi nga pe yor nga nga au kau apu o la le mea moko la o kau ko ngor pusa apu ai nga vala au nga laku ole QC e pole ai vala au me team leader vali ya nga vai ko wa ten me pa lau wa le QC er ka ngor ka ngare so vai vala au me sika ika yo au kau apu so le nga wa sau vali le mea vali le pusa o le wingo nga Fako akau mai lor kama pula salangi a o le mo ko le anga o mea le kuko. Kariela au kau la au alanga o ke mala mai bo ya. Ya. Paua nga o le mea le fai mai kai mirengi. Ya sona nga o le valia. O le mele nga fea ngai makako o le vali. Sa moa o le mele sa tau sila mo va ya so ya nga o le valia. Le ia ma se nga o fōringa o kenge sainga ia ka ke vai aku ai. Le mai runga. Pai vai fōringa nga. A ese kia ma e pula loa ia ile siko inga e pula loa ake o ko sua vai makale maka ile ai. Ai ska mai fōringa o sainga. Ai ke ia le maonga e ngoso ngafu ai mao le solonga le sainga. A wiva yo kunga e ngumi pa ur mo au. Oh la se makua a le mela iai. E vali. La o le tele o le vali sa fea ngai makako. O le mea nga sa ia. Nga o le vali a le mea le nga fea ngai makako i aso. Lea lai o mai le taimile nei. Lea lai kau a mai a le kaimile ngai. Ai whainga ka. Lea nga o filongia ua iei masaiko. Anga o le talala na le li whaola. Ko pea saiko makikangia. Lala wa yei masaiko wa fayala maka o mai saiko. Eh. Wa fufusi kele ma o mi ma ko kikangia. Ia le na. O le mele na le wa tupu si o tatou wa tunu. Ioi. E whaatau lo oi. Ngai wa ile sa ulo kalangoa. Ale mangkupe Australia e mangkupe ioi. New Zealand e mangkupe Samoa e mangkupe Amerika. Ia. Ena. Na tineia yala ia leo le vae ngai ao ona matala fea ngai. Mata tu nei ia ile fia e fel proklami. O ase Singapore e tu langai na i felo inga le polokete le miliona manisio i tu malo o vai tu la wa ase fleta. Le ai ka faore o le ai ka fao masu e kupe soro ma pamu soro ka ko aru nga wala fia ira wori wa fo ya ho tara no ma yenga e karangopi e fa gangster fa kuodi anta to la ta u le vanga nga su e tupe akama ia o le pamu o le ala e pam soro le fai pule ingei ia alala u fea ngai ai man nei ia le live nga ke lo poina live man nei ia le le mangai ia o fina ngalo ma o ngai kangaka o le ke le o isi me ia averi pokire o mala mai tanga tori tu malo fale te tolu ia io to matala le nga o le milionga ngai au vaku
o le milionga oe. Yes, o le milionga oe maro, oe kanga kale kongo freka kodu, o le miliona o tupe ale atunu kupe oe. Ia, leanga ele o mai ngi fund mai fea, ele o fundinga mai nga le UNO po o fea lava, ele o fundinga mai nga le milionga, o tupe lava i tutonu o le tato o tunu. Ia o kou makala ai, maa taala le le iai. Ia fesilingia le kou faipule, wa o ia ngai kai fongo, fesilingia po o fea o ave iai ma fao ngainga. Ia. O nafo i o tau a au, ia, le tanga loa tusi i vaenga ia. Ia marisi na fo i o tau malo, whaptai tele, te ro fo de fiafi. Ia maratula tau walunga le tātou porkalami. Ia, nisi o tātou o le isi ulea le ngō tilo atu puti ata iai. O le kausu e ngai le sa inga leo sanga lo ia ma se, ina ia, to e whaasanga aku. Ia, ka fiola e ka fefe o lai le iko kongia le long ke le sufuru milionga a le vela ko e faia mea ai tau te sira fia mo loa e hei tangata lai tutu mai tua. Fai ule o le tātou tau taia ele nei vaenga o le fiafi. O le wai ngai usila ia sa idinga se lengi le au mai ngai. Bei anga ufai atu. O le wai ngai. E si o mātou atunu. O au. I speak my mind. E whea ko lau kala. O lau whaasoa fo. Ia, o le whaasoa ia. O manato o le whai whaasoa. E lea afia i fuar whaato whala i ngar company atoa. Ai ia kia. Se whea ko lau kala. Mua. O ke fiu e kau whaasa o loko lo ma fau li ko i ngā mea lea o le lalau mai or kakaa, o le lalau mai or kawhao vale, o le lalau mai or leise ko e whiau ko kongo Samoa, o le sui or pili lea mga oai e ngā o le makai sa o ala e ngofo i Samoa e kūru mai e urukala i whamasikonga kasi ngā mea o sui e le vanga. Yes, Samoa, langa leo o le makai. Ok, loa ngā sui fo i kaimi o le HRPP, e le mawhainko e urukala, se makai e ngofo i fafu. Leanga ngā sila fia le e kuila epa. O le ke lea o le whaako whala inga ma e wa sila fia i lako mea singa ma suafa ma ele. O le ua manguia mai a kungu i fafu, ke le me o le sao a inga o i fafu, a o la ia la tau a inga i tono Samoa. Ai wha moe leanga o le sa iringa manguia, a o le meu vai, wa whaifo e marku la fongo, e wha sa a inga koe urukala. Ia, se makai mai fafu. O le ke leo mea, ngā poloka ma pungi. O le mea ngai fesiri e lo mawhauwhau, o le ale winga o le paki e pui ai a tatau a tangata. O le ale winga o le ngā mea, ai fōringa mai wa makuai o omi uma, makaloka uma kakoa i a kakau. Le wau tala no atu ia te oele te fia mamapo HRPP, ka akia le fola lai lunga. A le lau tala no atu ia le tatou fola lea. Oe lea ke fia mapo HRPP. Ka kia ia ka ngaka ia, wau te loa. Ele a fia fua tangata i o lato so tangata utoto. Ka kia ele a fea i saukala e whai ue po kalame le fefili. Ele a fea i sautala. Oe lea i te tautoto ivi a ano taupa. Ele a fia oe. Lea ngai ke lea or kangaka ia o le la au. A o lea o te tala noa mama ia te oe lea e te fia mapo i mengei o supporters. Oe ngā leo ke whaia kuai. Wera pe ka ke felengi, pe ka ke le felengi. E le alo la ukala, e le whaakaua la ukala le da whaia. O te le i loa ma fau ola. Tu lou whaafonga la tunu. Po o fea oka oko ai. I le tū langa e whailonga langu le kalangoa lea. That's me personally. Ia kia, o le whailonga langu ia, o le tu ai ngā tala noa lena tala noa ai, tu le epa i tausangai. E whailonga langu, e whailonga ngaka. A o le mea piko i leanga i to tonu o se atunu, o le koe whailonga langu ama whailonga kangaka, o lava tangata. Yes,
O le mea piko i le anganga. O le whailonga langu lava i tutonu lava i le whaaloto i whale mai whailonga tangata. O le alala ngā lea lenga whaakula ukala. E fiu lo mawhauwhau e whaavasenga. Po o whea e tau a la va ai se fia lango i ku ai ngā. Sa iri ngā sere, pia whau sa iri ngā serengi. E whaafewhea ngo o fiaru e o pongi. Le lau kauna ngoa mamadua. Yeah, I'm talking about myself. E whaafewhea ngo o fiaru e o pongi. Ma ave sa ukupe se pāki e ngake saisaia lau wa ia kakau. Now, you tell me, you as a supporter, peng o whaiak, e lea a fia fua i la kou e kau iwi, kau koko, kau aango. Lea ngai po lea, ma lea, e mama whaare koko le vai. Lea whainga la tangatana. A lea o ke karango aku ia oele ke fia mapo pāki, ma e fia la mua ingi whainga pāki. E whaafewhea nga e aru e avesa ukupe i se kangaka, nga ke kao fia wa ia kakau a ole ingoa le whaamaru lai au maia. E pui a ia tatau a tangata. Ole ala ua ia kakau le pui. Ole ala ua ia kakau le pui. Ia. Ole a. Ole ala ia kakau a kau karangoa kui me wha, e karangoa kur mātou lava ngaru nga wha lau. Ai wha la mai le su. O aia kakau. E o aia mākou lea mātou te laisenge ma le skala mākou pisingisi ingi usila. O whaalala mai e o kou sui sa mo. Ai whaalala mai e whainga e vaenga wha upu whailea. O whea la aia kakau e wha mai e koke pui ia. Yes. Wha uma koila o porkala me whewhingi. Le ala nā le no whai atu. E le mai maua fua sa ukupe. Ia, a o le loko ia oka se alofa. O le loko nga. O le makua alofa. A o le hale mea kusa, it's like you are funding an organization. O lai la kou ke kinge ia laua ia kakau. And yet, o lai pretend e protect laua ia kakau. Ia. O fangua whaaleanga ngu foi mai sa nga kuila epa nga o are kai me kango ko le malo e kango kwar malo mai leisi ko pawa vai kalar kaka nga o are kai me finga nga lo le malo sei kwa kusinga kupe ya nga ngi mea ro feo lai lungo nga fangua ha really o fer ma ko ya ka ka we pule ma ko ma fangua whaaleanga no le ko fekwai lenga nganga i langa sawanga. A kou re kari kongo ke wakua la solulu langa o ila se tofi langa le stato tau te ia e kai au. Ala lewa ufa yak. Ya, lewa ufa asoa kwa uia personally, wai melen of etwai, o lo ulea opinion. Langa lela ukalango aku. E i kaka ufisiri mai atia. Ya langa i kaka ufisiri mai fa mai seta ea, e kere aluai ia o tau e taunga tau neutral. Excuse me? Neutral lea. Yeah, e kaka from me kia. Yeah, shut up. E maa yo vo ya ko ai alui. O e lango wa o e le misi lau support so se mea. Sao? You are right. You are right, my friend. Ko kiki le se meu kile avela o lango ngei community ma ko. Leiro o marko kile. Wa me umai avela lango sua. A ure a wai o ki fiso swangi e fa sala lau. Faifua. Ke lo isi mea. Ioi. Ai e maa fuanga o whaiaku sa o aha au ilo uloko. This is my own opinion. It's not Blue TV, it's not no. Angai whaaleo aku e kari eiri whisiri ngai whisiri merko kele. Pe o ke halu wai. No, lewa o kari aku, no. Why? Leanga o kei loa e le o malu sa ua ia kakau. O le au ke kuri makanga winga ya ure ingoa o le paki. E mo musu mako ke paloka aku. E wheka ngofi whaafai ka mea o lai kau whaafai ngofi. Yes. E whai mai e aware pūle a kua i kua. A o whai pūle a ie alanga i kongo le pārmengi. O whai pūle o le pāki le HRPP. A si whātula o tala. Ia, le ngāsa. E mākou ke le i.
Ioi. E le te fatu, mau ke o, mau ke whaasala lau, a o le kele organisation se fatu la utala. Ea, ele aloala ula utala, ele na fwe male lain. E peingo o whaiaku la ukala lea. E iai ngai ka maali, o te iloa le le ia, so tanga matulanga whapena. Ioi. E iai kampangi, o ke iloa lea so tanga. Le mātou te ngā lulu e whaatasi. E iai so tanga wha HRPP. O le winga lea lengo ko whaiaku le melea. Ai mautou te o lava i le tele o. Ke o wala auria o ke aruai. Leanga ele lei le motive ma le. Ele lei. Behind that, ele lei. A o sa iringa se lengi lea leo sau ngai ale HRPP. Ia tea. A le whaasa ele manga o kau ke pāloka. Ele manga o e. O mea uma whapenga. Leo ke whaiaku ai. O le alale yuso la ukupe. Lenga e au ngā le kupe e avaku e whandai kūlanga o mea o lo manga ngā ope ato e fia fo i mai tutonu o le mautai whai e mbese o le whai ngā malo o la fisiri la. E fōringa mai foi la o lea ua o fisosoangi. E help le kua i ngā mau lea o le kingei au ai a kakau. Ma o la utala voi lea. Ia, ka alofa i kua āua whai ilangi lo lako soifua. Ma e ngā whai ngoa inga ngei pāki. Awa langa o lea e maa ua lava i wha maunga. O le tangata lea ua tawhili sau noa il pāki i kaimingei. E le o se sui wha avae o se HRPP. Yes. E le o se sui wha avae ngā sau kukongo ubu whai o malo. E le i sau wha HRPP. E le i sau sui wha avae. O lea ua whai ilangi le fōlaunga a ngā ki ngā inga i le wha avae inga o le pāki lea. To me foi la. Sa o kala fa vasi e si le whakakia. E si le whakakia alo le ngoia le HRPP. Langa o la ua. Ka ape ka ngaka kongua ngā whaavainga. Whai ilangi le fōlaunga mā li liu tu mā lo isi. Rest in peace. O isi la sui whaavai e ala mai ala ko whangau sa whia me. La auli. Ia, langa o la tau tua a. Whaawau maia. Lea la ua ka ape mamare pelepe. Ia. O le kari fo i le ngā o le mea. O le ata fo i le nā le la au o iei. Ia o le kari ngā le ua utua nungo le prokalame. E kali a kuai. I ngai au friends ma i la tau i e whapea mai peu te. Le hai. E le o sesi ai ku. Lona lua. O le mafua anga ke le fo i ala iona o le lango ina. O te le lango ina fo i le tangata le lau mangu ia lo ngai ngoa i le hit and run. Le sau e le malanga lea. Upu mama ma le upu kaukingo o ke le lango inga. E ui e le i wha maongia i le wha masingonga. O le upu kaukingo. E asa le whaiva ai le asa le masalo. E o ai le a inga o kamaikiki le ua maliu. E o ai le lato a inga. O te tau mamama o tau manino atu fo. O le kangaka fo i le alai ala koke. Ilo latou talitonunga, ilo latou masarosalonga, ilo latou mafaufau, ma mea uma whapenga, it's one person and that person only. Yes. Ia uka ua kua. Ke re alo voi se ako se la au. Le ainga o tu au. Muri ngai mea se ma ngafi kulo. Ile ainga ai o tu au. E kasi a le ingoa la ilo lako loko, ma lo lako faku, ma lo lako mafaufau. E kasi a le ingoa. La e alu uma iai, ma aunga uma iai. Nga orkaka lea. Le urupo o lea lea e. Orkaka nga. Ele ai, ele o la auli, ele o vaele. O ingi singua. Ele o Sam la ua maliu. Po o hai lava. Isi vaenga ie, isi lea. E tasi lava. Nga le paua lea. Sau male moli maule o sau muitu. Ku fa akasi ma mea uma. E kasi ar kangaka. E lilifa uma iai. Nga ole urupo o lea. To me, o ke le lango inga.
o ke le langolangoinga se kangaka makua iai le masalonga o lai kokorima. Ka kualu me sao. Ka kualu me sao la me alinga aro fua. Ka kualu me sao o ke le langolangoinga se kangaka lai ioe. Lai ngofo mangai ko inga me fesa sia isolo mayanga kala me uma. O ianga saufa amaongia. O ianga saufa amaongia. E yair kangaka ngala fiteksa. Pe ya la or kamalea. Ai nga mua lang karang nga fuilele. Mua kango tinai fa mai nga ke le lua le ka mai kiki pala. Ai fa ai u fa si unga o langa fa karang nga ngare nga fa pekesa. Ai fa mai ai. E yai la tamasa nga o ko admit ai. E kusa pele admit mai ioe o ia ngala vea. Anga ua nga admit mai lava. E ia iar kamale nga la fitek sai. I o fengi mea nga kele ilo se ka nga kai uma enga wala fitek sai. How did you get the number? Wala vanga. Oa umau ke kele nga e lua e mafua ingo ule lango inga le mea. Anga o sesi a tūlanga. Why not? Pe yore ngor panga ngai kelinga ka fawai ka kai ya kele lango inga se mea oro yese kanga ka oro valo ia solo malau mangu ia solo mangu kuleanga male mafau le kungu e o kamali o le kungu e nguku wa male mafau ye le kanga ka a mea le ngala ngora ya renga ya ma le ngonga le hotel Kodis e pole le ngonga le hotel Kari City. Ka ke riro e ka ikara ngā hotel. Ai o ke fia i loa. Ai ai foi la se mea la ka savari ai foi ngale ai. O ke ka ke fia aru foi le soka whaka alofa i le au munga, le au valo. A mole. A e maua se informations o le iai le au valo. I le wha moe lea. Ya, feso tai mai fa mole wo fie fa kalofa. La u fayer kala herota. Le tupu. O mai ia ina o ile na fetu. O mai ia ina o atu le na fetu wa iloa mai sasa. Ai a fai tau te atu ma tau tau ia. Fa mole to e fo i ma tau mai ia te au. O te fia alu atu fo. O te ifo atu ia te ia. Tau rungan proklame, tau taya el nevanga fiafi. Aga leile tua, te tau runga rei po, o pong sama tau ni usil dei, mai se fo Samoa. Ya, lo fatele antu I tatou wo mapaanga Australia, America, New Zealand, ma so staff lang. Nai ainga no filo I Hong Kong. Ni hao ma. Ya. Ma ni sila vetafa a po Filipino po Filipina ya lena. Kamusta po kayo? Ya, magandang gabi sa inyong lahat. Iyo. Maingat sa'yo sa mga aswang. Ya, maruyele tua. Tafa titele po fefo ila tau isala elu. Ya, ile sunga ile fita po Vincent matau vaenga. Sunga sao mauto uma alofatu asiata. Matproklame. Ya, awari tia le tau table ne fiafi. Fa mangalo tau una. La fufunga va tele se tala wale tau tamali. Aki nga nongo winga la yai le nga. Ia. Eu fui afofo nge ko inga mafofo le mele. Fe menga peva. Ui. Yo e mafua ua maua ko nguare ma. Asiata fale marpio vodi kolo fa moe. Sai fu mai manuia.